O sige nga, Rodan, Mama. See you soon. Bye. Bye. Ay, talaga saan nakapinatkan ti anak ko. Agas, mga asawa ka nun. Katday jay babae anam amuna, ti kasar na. Nukaano dala nagababaw. Ha, amangan no si Karodan man. Anya aya, ti pakaapuriduam, Franco. Ay ako, di ba ko na masumangputan da maha manipo di bagyo? Awan manang. Isuot inyawag na. O mulagayam. Ada kayat ko kumaama pasamag. Tangay awan pa'y kayan ayat na. Barang no maasawaan mo tantay kanakam. Agkanat kalauna yun aya ang makiasawan ni maha. Manang, lumaklakayak. Saan tayo amay baga? No kaano nga ipulang tayo tibiyag. Kahit ko kumamot ang makita nga da itinatalgad nga ima ni maha ang mapanawag. Ay, anyan. Malaksid iti dayta. Makita kumapay mo, dagiti agbaling nga apokok Addan tuwa. Kat, di amam to ni maha iti kunanaan na amamo na ijay bagyo. Masapol lang Masapol ang mapudusak nga umuda. Gam kasanon, no isumot ti kayat ti anak mo. Malapdam nga ron. Lawanti, adakon. Nasaya at nakasangpet ka na sa lunat, iha. Wananti. Ni papa? Marimor mo titay. Kuna na nga ada ka nun kasinarak na atao. Kasta ka di? Ada ginatang ko apasarabok kada kayo, anti. Oo. Kan adamat dagiti sumagmamano a produkto, idiagraman natnatang. Oh, mayat man iha. Adda pa strawberry. Wow, nagsaya atin. Panawan nga minti strawberry itanti. Halalala. Aginalaka, tahaan tadamahagag intun madamdama. Anya day kanti? Dalang naibaga ni papam kanya. Kayat ko lang nga maamuan kan no, puno. Kasla, mapugtua ko no anya day tanti. Sigurado ka nga, bubon? Di ka di may papan iti naamam mo kijay? Awan, iha. Pudno, anti. Katno kaskasano? Iso siguro ti agbalin ang lifetime partner ko when no ka forever. Oh, sure ka? Nasingput nga tabot? Kat, ijay lang ba't anaam-am mom, iha? Saan laki ti apamarang dagiti ipakpakita na kayo nga bayat ti panagkadkadwa mi kenti. Panagkunagkad nasaya at atao, anti. Sayaat nga, Rod. No, nakasangpat kayo asit dita, love. Ngam, ag-shower plan bi, tagresak. Nakatang mati, biyahe, so namin dua kami ang nag-stop over kay Lawrence. Rombang lang, saan kayo mat nga agap apurawon no awan mat kam kamakaman nyo? Sumat, O sige nga, Rod. Aginanaka pa'y. Agyaman na kiti panangipakaam mom, love. awan ang yaman na. Sige, I call you later. Sige, bye. Ay, agyaman nak. Nakaawid asip. Inton bigat mo't ti biyahik. Ay, anya nga ta. Umanugot nga ta ni maha. No ijayak adagos ken kuana ti panagkasarmi. Agin ina na iti kwarto na. Nasayat nga rod. Nasalun at daan nakasubli dito Ilocos manang. Ketamom ka di, Franco. Oh,
Ti anya manang. Tinamag ko kan kwa na. No pudno tinasaom kanyak maipapan iti naam-am muna ijay alalaki. Oh, anya ti kunana manang. Pudno ka no, katamangan no ison ti agbali na partner na kano iti biyan. Ay, awan mabalin ko, no isot kayat na. Hangam sapay la ko ba? Ta santo ang may sarsarak lang ti anak ko. Takaano lang anam-am muna ti sa o lalaki manang. Nanakam ti anak mo, kan ti adal. Sanot siguro basta agtalag iti dayjay alalaki. Wah, nasayat lang nukasta. Masaya nga anak iti anak ni Amiga Conchita. Awan maramidang Franco. Katapno saan ka nga agparikot, pabusuyam ti bugbugtong nga anak mo. Roba nga itad mo, ti waya-waya na amang pili, iti katin na kunay-nay na iti tungpal biyang. Kasano iha? Kumusta ti bakasyon mo? Mayat, papa. Sahan ako na mas daaw, no ibagam amayat. Tadanam amom ijay ako nam ana magpitik di tapusom. Yes, papa. Iso nga, isardeng yun ti agilusyon iti anak ti Amiga yung ako nayo. Ay, sige. Kaya't ko amam mo ti ibagbagam alalaki. Saan kayo ngagdanag, papa? Ma'am mo yun to. Nang runa, no kidawan nan ti imak kada kayo. Anya, kasta kapartak. So what, papa? Ada ka didakas na? Iha, saan mo pa'y ngam-am mo unay? Tayjay lang tinagam-amuan nyo. Ibagak ka na kayo tipod no, papa. Kas na ko na. Narik na, ti panagpitik ti pusok para kenkwana. Iha, May kadwa. Saan ko kaya ti panangitulag yung kanya kiti anak ti Amiga yung ajak pa'y nakitkita. Kan saan yung pa'y mata nakitkita ako na yung? Taubing pa iti napanday di Amerika. wan, kabisadok ti pamilyada, iha. Kas na ko nagpapa. Saan agarantiya na ita? Iso atap no, sumardeng kayon amang iduron kanya iti dayjay ang lalaki. Makiasawa aklaangin iti naam-am mo. Tangay mariknak nga agayatak kenkwana. Iha, Kat saanin amabaw ingpay day ta apang ngadeng ko, papa. Saan mo mapabasol ti anak mo? Gusto mo ti kunan. At bali si kamot laeng ti mangiduron kan kwa na tapno makiasawa na dagos itinaam-am muna. anya, Ulitin, ited mo ti waya-waya iti anak mo. Tama nga no mismo nga anak mo ti mapukaw mo no kwa. ha, Kan padag ko na, saan mo amabawing tirik nana? okay. Saan kon nga ipilit? Kaya't ko ang makita, wado maam-am mo tinasa o lalaki. No, o di kadawam iti anak mo. Ibagam kan kwa na, kayat mo amaam-am mo, uwan no makita. Kunaklano saan ka paya sumangpot ita, iho. Aman, mama. Ukati ko naman amom. Nagawid na mata. Wan, mama. Imo na ang nagawi dan. Uno nagsubli dito Ilocos. Oh, kastaya. Mama. Anya ti makunayo no mga sawa ako ni ti mabiit. Anya, sino ti asawaam ay? Ti namam mo kiti bagyo, mama. Kasta kabiit, ti panakaadat relasyon yo. Manula nga aldam. Mama, awan parikot. Tagpada kami itinarik na. Agpada ang nagpitik ti puso mi para iti tunggal maysa. Gapo iti dayta, agdwa-dwa ako niti kinatao dayta ibagbagam. Naggasaten ta nakabanit iti nalukmag nga ikan. No kasta ti pamati yung mama. Baliktadan tayo mat. Di kasla nakaban ni itakmat iti nalukmag nga ikan, tadamot mabalinda. Anya, Adamot vacation house da iti bagyo. Modelo pa ti logan na. Iso pa ti driver. kasta. Wan mama. Saan kayo magdanag? Yam amok to kada kayo. Sige. Kaslag dwa-dwa ak no nasingpet ibagbagam no saan.
Day lang Day kabiit yung nagamam mo kan nagasidag anagos ti pagduwa-duak. Tilaang makunak mama, uray anyat aramidan nyo. Saan da kun amalapdan pa'y ang mga asawa ken kuana. No lakit di umanugot, agkasar kami ni ti kabita na panawan. Aniya. Iti kasta, sumardeng kayo na mangyabog kanya kiti anak ti gayam yo. Please, mama. Itadyo kumakanyak ti wayawayat, amang pili iti agbalin, akasimpungal, iti tungpal biya. Oh, sige, no day tatikod abgam. Kayat ko nga ron am mo, ti ibagbagam. Sige mama, kasaritak to, no nakasaganan a sumango kada kayo. Sige. Ket no anyan to ti mapagtulagan mi, ipakaamok kada kayo. Kinasari tayo gayam ni Papa, may papan iti dayta, auntie. Wen, kat, saan ka nagdanag? No saan mo akayat, kidkidawin na kin ka. Saan na ka ang mabilit? Sorry, auntie. Sinukir ko ti kayat da. Karbangam, ti ilablaban mo, iha. No kaano anak karignaki ti kastos. Tubganan pa ni Papa. Noan niya ti ipitpitik ti pusom, noan niya ti ammom wenno namnamaem ama kaparagsaken ka. Isutsurutem iha. Uwan, auntie. Bayang, siyak ti makaamukan ni papang mo. Agyaman na, auntie. Ngam, madaman kidawag iha. Ano dayta, auntie? Siguro, iti panagpaspasyaryo ken panagkuykuyog yo. Adamat picture yo. Saan ka di? Ata, auntie. Nagato. Mabali na kita ti picture na. Ay, uwan, auntie. Oo, sige, sige. Ada iti cellphone ko. Mabit lang. Wait lang, auntie, ah. Wen. Ope, nagtigali rin iti cellphone ko. Oh, sige, sige, sige. Ay, ayan dagiti picture min. Aday tanti, iskan ko. Oo, sige, sige. Day tati medyo close up picture mi J. Lourdes Grotto kan PMA, auntie. Kita man. Nagtaeran, iha. Oo, auntie. Talaga ano taer. Kaingingas ni Richard Gomez. Saan ako nabas daaw? No, makayawan ka ken kuana. Ken nagpitik ta pusong iha. Nagtawar mat gaya. Sigun kan kwa na, auntie. Kaingingas sa kanula unay day di papana. Iho. Siguro, nagkukuyog kayo ba't ang nagpaspasyar, ijay, iti ibagbagam nga na ambob ka na magpitik di tapusom. Wan mama, da kami ti nagkuykuyog sa nagpasyar. Iswa, nakapagsiningad kami. Kasta. Wan mama. Kat sigurado, ang damat picture yo. Wan mama. Noon, mabali na kita. Sure mama. Mabitlaang. Da-scan ko iti gallery ti cellphone ko, ha? Sige, sige. Atoy mama. Kitaan nyo. Sigun kan ko na. Kaing ingas na kanuunay day di mamana. So, nukasta ulila diti ina. Wan mama. Anyat makunayo. Kaing ingas kanot yung may isang artista. Ani Isabel Daza. Wun na pintas. Anyat makunayo mama. Tay ko na ako, ulit-ulit ko, ni pasyar mo to, dito balay takayat ko, ama-am-ambo. Sorry ha, medyo nalatawak. Okay lang, love. Sa anak pa'y mata na bayag. Tiamok ket agor uray kan. Ada pa ngamin na pananmikin ni Lawrence. Inaibam ko maa. Ada lang ka iti boyfriend na. Kasta ka di. Siguro, ado ti kain naawag na idi at datay uje bagyo. Ay, uwan. Anya gayam ti order mo. Aday ti minu. Makaamo kalatan. Sa bagay, amok mat no anya ti favorite mo.
Basta saan na chicken. Okay. Beef steak kuno sisig. Beef steak lang ta. Sige. Mabait lang tayo bakti waiter. Waiter! Anya ka diti ibagam, takas lagganat kalaunay nga kita ta. Umo na. Namiss ka, love. Mano lang aldaw saan ta nagkita. Oh, anya nga rod ti mabalin ko no kailiw ka. Alawanan. Apay, saan nakakailiw? Saan? Agpaiso? Wan. Panggap ko mamailiwakin ka. Nya kamutan? Halawanan. Joke ko lang mat. Anya ka diti napatig-unay nga ibagam. Adakid daw ni mama. Ikuyog ka kano iji balay. Takayat nakamamam mo. Anya? Impakitak ti picture mo, takinid daw na. Saan matan agpapatubat? Kahit nakakanawa makitan. Oo na yun. Ay, sorry ring. Sa anak pa yan nakasagana. Okay lang. Saan ka mabalin na pilitan? No saan ka pa yan nakasagana? Please, maawatan na ko ma. Okay, maawatan ka. Ang no, kidawag kang kaitang agkasartan. Ha? Ha? Isus, makikiktot kang saman. Kayat ko apanaknikan, ti kinapudnok ka. Saan ko akayat amapukaw ka itibiyag ko, love? Please, ikanak basit iti panahon ko ang mga dal iti dayta. Padasik nga ibagakin papa, no anya ti kunana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Kuna ni Ante Marimor ka. Kadwam ka diti gayem mo. Saan, papa? Adakin na sinarag ko. Dayjay alalaki. Wen, papa. Kat adakinid daw na. Kaya't nakano ang makita no amo ni mama na. Basta. Imbaga, sa anak pa ay nakasagana. Iha, uray siyak. Kaya't ko, amakamam mo. Saan na ang aday tatimbaga na? Kat isumat itat ibagak, papa. Anya dayta? Kaya't nangagkasar kamin, papa. Anya? Kasar adagos, iha? Kaya't nakano apanagnakan ti kinapudno na. Kaya't mumatan. Sa anak pa yan nakaigatim, papa. Kinid daw ko ti basit a panawan amang tingi-tingi tirik na. Iha? Seryoso dayjay alalaki? Saan na kano akayat ama po kawakan kwa na? Tanay bagak namin, nga ada kaya di apangyasawaan kanya. Imbagam ti kasa, iha? Uwan, papa. Kat day tati may sa arason nga agapuran nga agkasar kami. Kaya't naasawan. Agayan ayat kayon. Kasjay kabiit, iha? Saan mat, papa? Babaan ka no ti panangik kasar na kanyak. Mapanagnakan na anapudno. Saan nga taaga po tabak nang ka? Saan mat nga ta, papa? Ta damat mabalinda iti biyag. Kasta timbaga na kanyak, auntie. Awan mo't nga tati sa bali arason, no apay nga ganat makapagasawa kayon, iha. Dayjay nga rod, auntie. Naibagak ngamin kankwana, nga da kayat ni papa pangyasawaan kanya. Oo, isubat lang kayam, Kayat na kanupay apanagnakan kanyak, anapun ti panagayat na. Iso nakasagana amang ikasar kanyak. Nga ure iti kabiita na panawan. Ada nga ron nga ti sumbat ni papam, idi imbagam da ita. Awan kanot maaramidan na no isot kayat ko. Pudnubot, iha. Kayat na kano maamunag kan makita nak ni mama na. Alakat, ibagam aday ta iti kaayan-ayat mo, iha. Kayat na paikit diti umay asikaswan na kano pay labas iti panakalukat ti branch da ijay bagyo.
Kasta ka di. At damot gaya mabalinda, iha. Adamat dagiti negosyo danti. Gan adamat vacation house dahi je bagyo. Kasta ka di. Iso nga, adayumat nga ta ati sanikwami ti gapuna kayat nak nga asawaan nanti. Dua-dubing gumat ijay, kan nagkakadwa kayo pa'y nagpasyar ako nam, iha. O di napali umumutin noan niya ti ugali nasan ka di. Uwan nanti, kas itin ako nakngaron. No saan laan kit di nga agpamarang ana saya at atao? Managkunakot nasingpat anti. Anya ka di dapat kay bagam ta kayat mapahingag kita ta. Maburi-bura nak ngamin. Anya? Aywan kaya. Napayag asaan ta mata nagkita na. Kumusta kayan kin Mr. Guapo? Okay, Mat. Awan mat parikot. Uy, anya nga rin ti pakaburi-bura. Kayat ka nung arudan ni Mama na ngagkita kami. Nga, ikuyok na kaya pala ita. O di mapan ka. Kasla aga mga Lawrence. Amang ano, di nak magustuhan. Awan ti rason asan na ka magustuhan. Nagkasat kiti at bugbugtong ka nga anak kan agtawid iti amin asan ni kwa dagiti naganakkan ka. Uwan mat kiti Kan nasingpet ka mat. Saan ka mat akas ka dagiti dadto maabugbugtong nga anak nga spoiled brat. Wano, laki sa layaw akong kunada iti Tagalog. Sa anak akas day friend. Ngamin, insuro nak day di Mama. Kan uray ni auntie kadagiti nasaya at sursuro. Wan, amok data. Anya ti arami ni Lawrence. Rumbang ka din nga pakita ak iti Mama ni Ray. Awan mat nga tati dakas na. Awan ti rason tapno saan mo kayat nagpakita. Oh, mano abulan mat ti relasyon yon. Uwan mat kiti Nasayat mat anak pakita kan iti mamana. Tapno makaamamum matan. Lawrence. Kasta ti rumbang. Katnimat papa. Idi pailaang ibagbagana. Kayat na amam-amu ni Ray. Aggudang matirik na ni Ray. Saan ka nung pa'y anak kasagana? Nagadugat nga arte yun aya. Oo, niyang arte plano yun. May sapay apa kariribo ka kat. Yaw awisin na rin di pa nagkasarmi. Oo, matlagaya mo di kasar adagusan. Bayag yun. Ang mukmat. Sa bagay, no panunutan, awan mat kat ti parikutan, ta adda kayo matan iti husto nga edad. Saan ko amawatan tirig na? Ay, arte! Kasla sa anak pa'y anak kasagana asumrak iti na estaduan abiyag. No, siya ka may sama, ha, iha. Nulakit dita, isut, mapagtulagan yo di, sige. Adi, Tapara kanyak, nabayag man, wenno nabiit pa'y ti panagam amuyo, no agginusto kayo at talaga, awan parikot, iha. kaya ko, inton dumanon laangan daray kan mamana tapno makasarita na kan mamamuda ni Papa. Sa bagay mo't kit di, Kasarita nga rin ni Papa. No, umanugotan tapno malpasan. Siguro, sa anak mat nagbidot na nagayat ka ni Ray. Da kayo, Mabalin latamot, tapno kas pangarigan. Ta adan tumakuna ni papam. Awanin maramidan da. Awan mat nga tanti rason adi umanugot ni Papa, auntie. Adda ka di rason, adi na kayat ti makisango kanyak. Awan mat kiti, Papa. Apay nga rod adi na kayat ti agparang kanyak. Saan ka nung pa'y nakasagana, Papa? Iha. Kaya't nang agkasar kami. Anya? Kayat nan agkasar kayo. Di na kayat ti makipagkita kanyak. O, anya, Papa? Ibagak nga umaydan makisarita ka na kayo? Sige. Nasayat mo't nga rod. Itsapay la kumatasan ka nagbidot, iti pangadang mo, iha. Ulitak Franco, itid mo ti waya-waya iti anak mo. Karbangan na dayta.
Saan mo nga urayan nga agrebelde tirik nana? Agyaman ka kit dia, no ikasar ti lalaki ang nagustuhan ti anak mo. Ang manang, saan ko nga mo? No anya ti kinatao tayo jay lalaki. At damot na kamnan, intelihente mo ti anak mo. Wan matkit di. Ken, panawinin, tapno agsettle mo ten. Imbagak nga agpaisukan ko na. Ang saan kumamot akas ta kadaras? Kaano lang nga nagamamuda? Ita, kayatan ti lalaking agkasardan. O di agyaman ka, taagkasardan. Ang mga noanyakit din tinapasamak kadakwada. Idi adada iji bagyo manang. Isu nga agganat da unay. Anya? Prangko! Kasta kababati panagkit-kita ti anak mo. Akwa manang. Ited mo latan ti pamalubos mo, Franco. Sorry amiga. Saan anapat ganda iti kaligagom ta? Anya pa'y kuma, nga bala, sapay lang kuma, nagbanag na kiti anak ta, anasayaat, kanag iti napili na, makatakunay na iti tungpal biyak. Wan amiga. Good luck langan ka nakwada, kan kadata, amigo. No bilang si kantulangan ti may sa kadagiti ninang da amiga. Wag, sige, amigo, awan parikot nita. Ket into nagasawa mo ti anak mo. Siyak tumot ti may sa aninong. Ay, katuwa na, amigo. Apay kitin, nasaan? Sige nga rodan amiga. Kastapay. Bye. Lukas ta, nakapagsarita kayo? Di, dumanon tayo. Wan mama, ngam awan pa iti aldaw. Agpanuray ka no kaano ti kayat yung ipapan. Di urayan niya nga aldaw. O sige mama, Kat yan tangay saan kayo na nakapagamaamo ka nakasara kiti kunayo ana magpitik kada kiti puso yo. May santulagan na ninong yo tigayembi iti dahi di papam. wan mama. Okay latan. O sige mama, awagak nga ron ti kayan ayat ko. So, pangadeng mo daytan. Owen, friend. Kuna ni auntie, isuntumot lang, ti turungan na. Kun saan ka numatlang anasaya at ti mabayag nga inaya? Ewan mat kit diya. Kanamom ti may sa arason. Saan ko akaya ti panakitulag ni Papa iti gayam na? Uray. Panaawatan da ka mat. Namunay mat dan. Unay mat laga ta talagang ti panakaopay dagiti aggayem. Da papam, kanti gayem na, wano amiga na. Sorry na angan, friend. Saan kun nga isukat ni Ray? Marik na nga agayatak launay kan kuana. Nga uray nabiit kami pa'y anagam-amo kan nagayan ayan. Sa bagay, panagkita kat saan mat amang lukloko. Uwan nga ron. No kumaawan ti vacation house day jay bagyo. Mabalin ko nga ibaga alugan ti bus na ti kotsena. Napanagdakan tamat. Putno dayta. Nakasaritak pa iti bakit a caretaker iti ibagbaga na rest house day jay. Kat nasayahat ka no at tao nagiti amo da. Ti akin balay. Uwan, nakasaritak man. Bugbugtong ka nung anak ni Ray. Kan ubing pa idi mapanday jay Amerika. Wan, di makalngag pa iso di Amerika. Ngamsan anak akaran ka dagiti ugali ti ganggangaat. Pudno dayta. Ugali tay latta a Pinoy ti kababalin na. Nakasaganan, ti bibingka, ama merienda a pinagatambukan niya. Maha. Uwan, auntie. Mano dalaang mat nga umay. Upatan sa laang. Kasta ka Uwan, auntie. Isuha. Ti inana. Uncle na kan kasinsin na abalasan ti umay. Kaya't da ka nung mat amam-amo kan makita. Ngam, datayo latamot din at isang putanda. Uwan, auntie. Awan mat ngamin ti sabali a kakabagyan tayo nga awisin tayo kuma. Pudnot ako nam iha.
O niya, nakaredy kayon, mama? Wan. Ryan talabasitan da uncle mo, kanti kasinsin mo ani Sandra. Dagasan tayo langan ida, mama. Kababay no, agor oray da iti mabayag da maha. Sige, mapanta nga rodan, dagasan tayo dan. Nihiso na ba't kita? Naglugan tayo tinagsanda ka tricycle. Amumot lang ti lugar da maha. Saan kan samot anap na panpay ijay? Amok day jay a lugar, mama. Adda landmark nga intad kanyak ni maha. Kasta ka di. Wen, mama. Ay, unay kita pa nakaupay ko nagpaiso. Inar-arapap ko lakit din nga gabalain kami kin amigo Franco. Mama, iwak siyo daytan. Talaga asaanan na mapasamak dayta. Daytan ti balayda, mama. Hello. Oh, Kunak lang nga rodan na dakayin tinimtang, love. Wen, love. Pudok ka di dayto eh. Apay, mama. Oo. Kas kaila, natok kawanan iti ulag dita. Hello, ma'am. Dadamat gaya man, iha. Uwan, papa. Iso ni Ray. Amigo Franco. Amiga Conchita. Anya ti, kaya tasawan da ito'y. Agam-am mo kayo iti papa ni maha, mama? Am mo yun. Ti mama ni Ray, papa. Apay nga katkatawa kayo. Apay nagkatkata kayo matlatan, mama. Kita man laang, amiga. Kaya kyo asawan, papa. Ni Ray ti anak ti amiga yo. Oh yes, iha. Anya da ito yan na pasama. Tama na nga agpaiso ni Gasat. Agabalayan tamat lang, amiga. Biyag. Biyag at talaga. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, nadagur uray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testimony iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Noon niya lang ti panggurguraan kanyak ni Mayora Hertrudes. Ngayon na ni Ver na kanyak nanang. Ay, amaw, anak ko. Amuyo. Kasmat lang ka di iti pampanunutak nanang. Ay, mabalain anak ko. Amaw at ikinakurapay tayo tirasaon. Aging ka di kanayat ket adda kasta nanang. Adda diskriminasyon. Gapo ka dita may sakla nga nakurapay. Saan mo adamagan kanyak dayta? Tamis mo asika ti makapaspasamakan na. Isu ano adapan nakabalin na lipat mo ni Verna. Ta makita awan na saya at apagtungpalan ti relasyon nyo adwa. Aging nga iti adatin naturay nga inana. Saan nanang? Nakasagana ka mangilaban iti ayan ayat mi. Nga uray pakatayam. Wen nanang. Nakasagana kiti dayta. Ay anak ko. Tawan tumot lang iti serserbi kanyak. Numapukaw ko ni Verna. Ay nagadumot ti sabali mabalin mo apangibaw ingan itirik na. Saan ang mabalin nga irukmak ti ayan ayat mi nanang? Ti kapatgan. Ilaban mi ti relasyon mi. Nanawat na report. Oh, anya dayta?
Adda ka no may isang sanglad na may parit at droga iti playa ti San Antonio. Kasta ka di? Ngam delikado. Tadda ka no nang hatong opisyal dito San Antonio. Ngadda iti likuran da ito'y apa nagipusli. Anya? Sus, sino mo tayo ng hatang opisyal? Aktibo ka di o no retiradan? Aktibo. Sinalbagan. Tiagdama a mayora. Anya? Ni Mayora Gertrudes. Wen, Sinalbagan na biyag. di ina tinubiyam. Dakas dati bro. Maipitak sa iti dahito eh. Di pa'y simmangpat ni Berna kunayo, Mayora. Wan, iso ang masurunak manan. Ang mga no nakasinarak manan iti dayjay a Martin. Iso nga ro da masurunak. Langgong dayjay ah. Ngam saan nga agbitot ti loko. Saan na siya tidungparan ay ipatapaw ko iti baybay ti bangkay na. Awan gayam kido. Mayora. Ada gayam sumangla da kargamento. Kasta ka di. Sika ko matimang escort kadakwata. No problem, Mayora. Sana bale, ta iti truck ko apag karkargaan iti ikan ti pakailugaan da. Kasta ka di, Mayora. Wan, kat dagiti epektos, na ikabil iti tiyan dagiti dadakkel nga ikan. Na isaksik da iti tiyan da. Wan, Mayora. Uray anya mapaspasamak. Saan nyo nga ipalubos ama intercept ti kargamento? Dati na idanon kada kami a report nanan. Ay saus. Makabangkam ni Mayura kan inatikayan ayat mau. Wan nanang, malipitak. Ngamnas ka na may patungpal tilintag. Kas kamang dahito yung ahensya tituray. Trabaho lang ako nada. Awan personalan. Pag-aamu tayo ang nabilag ni Mayura. Dito'y San Antonio. Ang mga no, anya ti aramiden na kontraken ka anak ka. Saan taklagad di alibatin nanang? Ay, abusta dito'y tinakadistinwam. Wan nga rod. Ay, anya nga rod ti panggap mo ita anak ka. Saan ko nga rod nga amo no anya ti ibagakin ko na nanang? Amangan no ibagana apadpadaksam ti inana no ibagam ken ko na. Masapol ang makaala kami pa itinaragdag sa mga ebidensya. May ipapan iti daytoy. Ay, nagdakas matan ni Mayura no pudno dayta. Wan nga rod nanang. Ket maiparit pa'y nga agas. Natangkan na talaga ti ulom, Verna. Mama, Amok, anak isinarak kamanan iti dayjay a Martin. Daytoy ti tandaan. Jak kayat asalong nga singam ti bilin ko. apay ka di akas tatir aramidan yung kanyak, Mama. Awan ka dit karbengak amang pili iti lalaki apakayan ayatak. Kan katakunay na kunto iti biyag. Amo madyak kayat ti taong ambisyoso. Sana ga puta kamangan ti Coast Guard kat nangaton ti panagkunana iti bagina. Ison ti pagtangsit na. Mama, Amok kaya dayjay amamirmiraot ti buwak nang babaen ken ka. saan, Mama? Saan mo nga ikalintagan dayjay amamirmiraot? Tauray anya ti mapaspasamak. Saan ko nga ipalubos nga iso ti pagtinaga? Kasano no sa lunga singak na itakayat yung, Mama? Agbabawi ka no kasta ti aramidem. Tauray kusing awan tawidem kanyak. Dayta kadilahan tinapatat kada kayo. Saan ka nagrigrigat ang nagipundar amay salaang amamirmiraot ti mayranot? Maawatam? Kay kayat ko pa'y ngawan tawidak. Ngam ti mapugaw ko ti ayatek, Mama. Anya? Verna! Agsubli ka! Verna! Sinalbak! Pumaod a parikot ko ni Verna. May turad na ko na supringan. Mayora. Gapo iti dayjay a Martin. Iba kayo lang. No anya ti aramidon makan ko na, Mayora. Sa anak pa ilang agtigtig na iti pakadadaelag gito. Nang runak at masungat ti eleksyon. Mayora. No adadakas a mapasamag ken Martin ita. Siyak lakit iti tuduan ni Verna. Ket amangan no iso a mismo ti mangimamag kanyak.
Anya nga rod, Mayora. At sa bali akong daway. Masurunak lao na iti day Martin. Saan ka ngagdanag? Kasaritak to itinalapat. Kat no di nagtong paalan, ipatapaw ko ti bangkay na iti tao. Ayat mo asawan, sikat may sa amang sitar iti maatap alugan, apagkalap ang maatap anaglaon iti kontrabando nga agas. Wen nanang, ang ada kakadua kamang ti smuggling task force ti pulisya. Kita maanak ka, amang ano day tati pakairubwam. Trabaho ko dahito nanang, sana mabarin nga agtukyadak. Ay, anak, Kat no nyaman ti mapasamak, awatin mi. Diyos ko. Ngem saan kayo ngagdanag. Masapol nga agtignay tayo, kontra kadag ito'y akinadakes. Kat no saan tayo agtignay ita? Kaano pa eh? Ay, anak ko, aganad ka kuma. Sigurado nga armado ta kitjay. Saan ta kapakadanagan nanang? Talagang aganadak. Anya ka no ti maisang sanglad. Nagduduma. Ngem ti kang runaan ket droga. Manad. Wen nanang, adara kagtang na intelligence report iti opisina mi. Amay sa tuyili ti o transport point ti may sa sindikato. Diyos ko. Ay, agan anad ka. Jaklakit di maklo no adada ka sa mapasamak ken ka. Nang dakkel ti kasi ti Diyos. Di naman sigurong ipalubos ng adada ka sa mapasamak kanyak. Anya ti madam bro Carlo. Nakasagana amin ng titim. Sa balit agbantay tapla niya. Kan exit itidakdang. Good. Sa balit matagrupo tayo. No smuggler dagiti daduma na kalugan iti barko pagkalap. Ken adda ti hot cargo alinaon ti barko da. Lumaban talakit di. Awan parikot. Ta naka full battle gear dagiti kakadwa tayo apulis. Kan oray da tayo. Konektado ni Mayor Hertrudes iti daytong aktibidad. Amangan no maatake. Sigurado na ita. Saan na nga mo naggapi ti provincial command ti daduma a reading team. At daman tao na kadagiti pulis ti San Antonio. Amangan no mabalilyaso. Naitalang ti parikot. Sige bro, tadapi papanak ha. Agita kami kanverna. Ngayon mabit kami laing. Yamanak. Tanay kantamanan iti gundawe nga agsarak ito yung paborito ta apanganan hani. Wanhan. Angam sana ka makapagbayag ha. At ngamin operations mi. Kasta ka di? At mission mi. Ket masapol nga daak iti HQ1R. Sakbay nga agtignay kami. Anya ka di ti mission nyo? Dagiti man maatap ng smugglers. Anya? Ada ka di kasta dito sa San Antonio? At dahani. Ket masirib dagiti pasurot ti sa ira. Tama ipalamanan ka dagiti dadakkel nga ikan dagiti droga. Nagbayag ni Gido anang ururay ken kaverna. Apay nga itakalaang nga sumangpet. Adalang napananmigin Carmel, mama. Carmel, wenu dayjay a Martin. Pudno matibang bagak. Kandi magas kami kini Carmel iti restaurant. Akadwayo dayjay a Martin. Saan? Apay nga ngay uray nak tayo tao. Anya kumat gapo na nga urayan nak? Iso, ti kayat ko ang mga sawa ken ka. Anya? Oh, I'm sorry, mama. Jackman nugutan dita kayat yo. Verda! Agsubli ka! Di nagtalikudan nga! Verna! Sinalbagan. San asya ti sukirim, Verna? Tadyak to ipalubos ko nakmanan. Aday jay amamirmiraot ti agnomarto iti kinabaknang a nagrigrigatak nga impundar. Nanang, sana ko nagbayag ha. Masapol ang makasubay agad yung headquarters. Maaganad ka anak ka. Wen nanang, ngami karkararagan dak ko ma. Asalwadan nak ti apo. Kanayo na day tater aramida. Sige nanang, mapanakon. Ay, tarabayan nakakumati Diyos, anak ko. Diyos ko. Tarabayan kumati anak ko. Sika kumati mang salwad kan kuana. Kan ilisim iti pagad. Nagkuyog kayo manan iti dayjay a lalaki.
Sorry, mama. Ngamawanda ka sa aramidan mi. Awan no awan. Ngamjak kayat ama kirelasyon ka ken kuana. I'm sorry manen, mama. Ngam daytoy siguro ti pang salungasingak iti bilin nyo. Anya. Adaan ako ni tinaan-anay nga idan. Nung nagbalinak man napaspasurot kada kayo idi, nagtultulnogak. Saan itan, nung may papanit pa kaseknan ti pusok. Anya. Lading itak, mama. Ngam didak malapdan ang makirelasyon ka ni Martin. Taay ayatak. Lading itak, mama. Saan aga po tadakal kan? Sukiran na kon kainam. Kaputa saan anain kalintigan ti kayat yung ang mapasamak. Di yung nga biyangan ti pakasiknan ti pusok, mama. Kasta ti kunam. Ngamsak paylaang ti inam. Katnoan niya ti amok apagimbagam. Aramidak. Pagimbagak ka di ti panang lapad yung kanya kagayat. Nawaya ka ang makirelasyon. Basta saan lakit di ani Martin. Anya? Kanday to'y ti tandaanam. No anya ti pagayatak. Iso ti matungpal. Iti kastoy nga aramidan nyo. Kasla sandak nga anak. Anya. Tano anak da ka talaga. Saan kumaada kayo ti mangkeltay iti ragsak ko? Ngam, sa bali ti kayat yung mapasamak? Kayat yung siguro akit kitaan along daangat gapay ti bukod yung apagragsakan. Pagimbagam ti pampanunotag. Diyak kayat nga agbanag kanto ang nakakaasi. Dakkel abidot yo. No ipagarupyo a kinabak ng laang tipuon ti ragsak ti maysa at tao. No kasta ti panagriknakin pa nang ipapanyo. Didak ko maipadpada kada kayo. Kaano pa'y anasursurong ti sumungsungbat kanya kiti kasta, ha? Da kayo matlang ti nang isuro kanyak, mama. Lamin, uray sa dino ti papanantayo. Di urubeng apakibyangan ti pakasaknan ti pusok. Takarbengak ti agayat. Anya. Kat no ti rason. Kat ti mapukaw asa ni kwawo no kinabaknang nyo. Saan ana sakit tinakam ko nga uray awan tawidag kada kayo. Basta saan ko mapukaw ti ayatek. Anya. Napudot sakit diti ulo yo, Mayora. Ada ka di parikot? Ada, ni Verna, Oh, apay, Mayora? nadisuwak ti anak ko. Anya? Kat dayjay a Martin Roque ti kapuna. Iso a maluksawak iti dayjay a tao. Nonya ti kunayo, Mayora. Paikan tayo iti pagnakman. Anya. Ada tao tayo. Uray Coast Guard jay. Awan gaway na. Ito. Uray siyak. Nalaos ti gurak kin kwa na, Mayora. Bayang baylaan. Asyak ti makamukan kwa na. Kaya't ko nga ikan iti ultimatum ti awanan pa Aywan kayam. Ti papaaramid ko kada kayo itarabi Wan, Mayora. Saan kayo ngagdanag? Ada kami niti lugar. Nasayaan. Don't worry. No ada man nagdursok amang lapad kita kami. Malas dalaang. Ngam saan ko akayat ti mayramraman. Wan, Mayora. Ammo kun ti aramidak. Sige nga rod. Kastapay. Bye. Bye, Mayora. Dakkel agatad ti balor ti shipment ita. Saan mabalin ma-intercept dagiti Coast Guard? Nagado dagiti pulis ditoy kat... Wah! Nagado dagiti speedboat alugan dagiti Coast Guard. Salbag. Dakas da itoy. Natiktikan dan samat ti shipment. Masapul ang makapanawag itoy. Sakbay ang mairamramanak. Makaamoditan no si tarandak dagiti pulis. Ang muklatan ti rason ko. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarulo nga kami patangatang. At aawag ni dito. Anya nga tati padamag na. Hello, Gido. Kumusta ti shipment? Dimtang dagiti nagatua pulis. Kan adda pa speedboat, Mayora. Anya? At alakit din nakaitip ka dagiti autoridad. Sinalpag.
Kasanon ti droga? Okay lang mo siguro. No saan da sukimatan dagiti banyera kan styrofoam. Agraman dagiti ikan. Kat, ayan mo nga ron. Timanawag iti playa. Kat na imbag. Na nakapanawag. Ang mga no imbestigaran dak kat may ramraman kayo. Tamo da atao dak. Numaala dadagiti droga. Dakalapukaw ko. Kan amangan numaduktalan da nga daamok kadagiti kargamento. Iso nga rod ang nagiskapuak ijay, Mayora. Ay, sinalbag! Ay, dakalapukaw ko. Agmamalasak sa aki di. May nainayon pa iti parikot ko kan Verna. Malige, Bro Martin. Madaman ti investigasyon na sino dagiti involved. Tidagas na, bro Carlo. Yakin ko kay ti fish vendor truck. Oray saan ngagsao dagiti natilew apahinante. Kastamatan iti driver. Mamuanda no asino takin kuka. Tinakarehistro. Tidagas na. Positive dagiti nakaplastik ama ata pa siya bo. Nga da iti tiyan dagiti dadakkel nga ikan. Agraman ti barko apagkalap ko na impound. Dakkel dati ang nagapanan tayo, bro. Kasanon no maamuan ti ina ni Berna wino ni Mayora. Ket iso ti adday ti likodan dagito nga illegal activity. No mapanak na ka ti korte, kalabuso. Masuspindi wino may katpaya Mayora. Awan mabalin no agba nagagasta. Ang atidog pa proseso. Ngam no nabatad dagiti ebidensya. Hana makalisi. Sigurado ang masuspindi. Kabayatin ti may waywayat ng investigasyon. Kasta talaga ti mapasamak. Ad-addan nga aburido. Kanamangan, no pagpupungtutan na ka. Atakin ko anang dayta, bro. Awan dakas nga aramidag. Basol ko kadi nga agayatakin ko kan agayat nat kanya. Ti anak na ti kain mo asawan. Liber na. Aganad ka. Ano ti bodyguard ti Mayora. Aramid na lakid di ti amin nakabalan na. Ama magsina ka na kayo. Saan taklakid alibatan na kiti tao na makigasang-gasa tak, bro. No mabalin ko mga dalata ti kadwan na makasinarak ka iti kainayat mo. Napaulimag ka. Damag ko nga datustuso ni Mayora Gertrudes. Naglagay ba, bro? Awan agnanayon na kinadakas. Agari latang agari ti kinaimbag. Apay nga dagiti na ipadamag anatiliw ama ata pa hot shipment, mama. Saan ko nga mo? Anya? Tidagas na. Naikarga ka no pa iti truck tayo, apag ikarkargaan na iti ikan kan prutas. Dahil tagaruti pa imbestigar ko. Kaya't yung asawan, saan yung amo day, chay? Saan? Tapi na arkila ti driver ti truck, ajak amo. Weno di na impakada kanyak. Ano niya? Dahil ta tipod no. Iso akas taunay ti pungtot ko kan gardo a driver ko. Kat iso ti pay balot ko. Kaasi, mat. Anya kaasi? Gunggula na. Inrobo nagpay. Saan na kadi nga mo nga dahat item mo no siya bu kadaging styrofoam? Dahil tangarot ti pakasurunak. Kat dosaak dayjay a driver. Pay balot ko. Ni Martin dito ha? Kapay nga ka. Hello, Han? Hello, honey. Awisin ka kumano daw yamin to lunch. Okay. Pakitaan ta. Iti sigod ah. O, sige. Adala napatag nga ibagakin ka. Napatag. Pasensyan nga Jack may ibaga dito yung cellphone. Sige. Apa kusong to nagkita kami kini Carmel. Agad oray kadwam to na. Mabalin mat nga ang mga na personal matibagam. Medyo. Matlagayam. Okay, inton malpas talangan nagkita. Sige nga Rodhan, day talaan. Love you. Bye. Bye. Anya nga tatibag ka ni Martin? Napatag ka noon ay? Naimbag, tasan ka pa nakapanaw. Apay? At sa nga ilim, ijay labi Oh, asino? ni Mayora. Anya? Oh, anya ti kadaan na dito eh. Saan ko nga mo?
May papan ka di iti operations di pulisya kan Coast Guard. Mamon to. Sige, mapanay tiyan. Masapol ang maamuak no anya ti ibagana, bro. Agyamanag, tanadanon ka dito'y Coast Guard Headquarters, Martin. Anya ka di ti maipay ko kada kayo, Mayor. Napatag ti ibagakkan ka. Anya ka di dyan, Mayor. Ibagakkan ka tagpaiso. Saan ko akayat ti relasyon nyo ken Verna no bilang tantan? Mayor, Kayat ko aliklikam ti anak ko. Kayat mo manuin no saan. Kantap no saan mo mat ako na. Oh, hadto iti cheque. Blank check data. Awatam. nagbabalakit din ti panagkit-kita yo kanyak, Mayor. Iti kinataok. Ngem lading itak. When? Awatak na ito cheque. Makita. Rupat kwarta ka talaga. Kaya't mo ti bumagnang babae ni ti anak ko. Nagbidot kayo, Mayor. Saan ko nga ilako ti ayat ko? Abdo iti cheque yo. Pinigis-pigis mo, i-check. Katima ko nak. Awan makalapad kada kami kan Verna nga agpapan kada kayo nga inana. Karkaritam ka di ti kabaalak nga aramidan lalaki. Saan nagasta ti kayat ko asawan, Mayor? Amok asaan kayo akabaalan, tabak nang kayo. Nabilig kayo. Ngemkit di, tilaan karbangan mi ti irupir ko. Takarbangan mi da ito nga awan mabalin amakibiyang. Ibagakmatkan ka. Saan kantong agbaliki? Agpipisin alalaki. Mayor, Amok, kaya't mo ti bumaknang babaan iti anak ko. Taamom akakaiso na agtawid iti sanikuak. naturad kayo magsarita iti kasta. Tadakwar tayo. Adda kayo iti turay. Ngam laglagipan niya. Saan na iti amin agundaway, ket maaramat yo ti kwartayo. Nang runa iti nagan ni ayat. Ta saan ko apagatadan ti ayat ko iti anak yo. Aniya, Ta ti ayat nga insagot ko ken kuana. Ket katugad ti biyag ko. adula amin. Kaya't naasawan, Mayor. Nakasagana ka mangisalda iti biyag ko. Gapo iti dayta nga ayat. Natangsit ka, nagsarsarita. Kaslada ka ba alam kung ipagpampanakal mo? Aklunak. Nababak lang. Ngem addamet dayaw ko. Ken addamet karbangak nga agayat. Daga ti kayarigam no idilig iti kasasaad ko. Ang mga ano adda akagura na ka ni Mayura iti dayta nga inaramid mo. Abdakan ko nanan. Inrupir ko lang matikalintaga kas individual. Wen, no siyak maawata. Ngam sabali nga ti pamati ni Mayura. Tatila ang kinabaknang na ti pagpamanakal na. Ay, Impamatmat ko lang. Asan nga amin nabangag dito rabaw ti daga. Ket magatatan iti pirak. Nang runa itirit na ti may sa tao nanan. ay pudno dayta anak ko. Ngam kaaduan kadagiti baknang ita ket kasta ti pamati da. Agpapan iti kalintigan. Dayaw kanrik na ti may sa tao. Pagarupunda amagatang da. Ngem makitan to nanan. Nupod no ti amin. Patsak nga agkornon tumatlaang ni Mayora Hertrudes. Ti awanan bain, alalaki. Relax, Mayora. Or-orayak lang ti go signal nyo. No ikan mi ti pagnakman na. Aramidan nyo ti kayat yung aramid. Nandi da kiramraman. Okay, Mayora. Kaya't kumat at itigraan ti awanan pain a Martin. Oh, sobra ti kinapangas na. Lading itakan. Ure na kurapayak lang. At damat dayaw ko.
Saan ka babalawan itinaramit mo? Hustulaan. Impakitam ka ni mama, adi na mabalin agatangan amin abanag dito lubong. Wen, ta saan ang magatadan iti pirak? Wen no kinabak nang ti panagayat ko kan ka. Kasta Ahmad, mangnang nama ka. Uray anit ar-aramida ni mama, di nak tumapasurot iti kayat na. Agyamanakhan. Kasing karikan ka. Uray kasanupe kadakkel dagiti bangan iti nagbatan ta. Sarang tek amin ida. Ilaban ko lang ti ayan-ayat ta. Kasta Ahmad, uray pa'y laksi din na anak ni mama. Nga uray sinti mo kat awan tawid kan ko na. Nakasagana ak. Basta saan lakid di asika. Di ba pukaw ko? Kasta agmatan. Mapukaw man ti amin kanyak. Basta saan lakit yasi ka. Tanusikat mapukaw ka. Awan tun ser-ser bitibiyag kanyak. Ikarit detakan ka. Saan lang asika? Uray siyak. Saan ko matlaw mo? Nanyat pagbanagan ti piyak ko na mapukaw ka. Kati kagdanag. Anyaman ti mapasamak kanyak. Ayatan ka. Iti agnanayon. Same here, Han. Ayatan ka iti agnanayon. Ket ilaban ko dayta. Angis ko man ti magsat. Ay, nalabas mo't nga rod ni Mayora no naaramid na tikastakin Martin. Wen Carmel. Nalabasan ni mama. Tilang kinabak nang natin napatagkan ko na. Ipagarok nga ta ni Mayora ang magatang na amin abanag dito'y lubong. Wen Yarod. Awan at parikot ka ni Martin. Nasingpat. Awan bisyo na. Tilaan mo't kinakurapay nati parikot. Hunarod. Nga madamat permanente at trabaho na. Kan at damat takam na. Ta nakaturpos mo titi 4-year course. Kan na komisyon na Coast Guard. Ay, iso nga rod. Ngam, apay adi magustuhan ni Mayora. Ay, jak maawatan. Amugmat asa nakasjay ni Martin. Ay, Kaya tanya nga rod ti plano yo. Oray anyak mapaspasamak. Ilaban mi ti ayan-ayat mi. Nga oray pa'y awan tawid kiti kinabak nang mi. Ngam, pili bakmet ken Martin. Wan nga ron. At least, naiturad mo't ni Martin nga imparo pa ken ni Mayora. Anak kasagana amang hirupir iti ayan ayat yo. Saan lang nga iso, Carmel? Oray siyak. Ngagpapanlaksi din nak nga anak ni mama. Saan ko nga isakripisyo ti ayat kan pakasagnan ti pusok. Jesus pumat. Pagpatinggaan ngay day ta aparikot yo ken Martin. Jak amo, Carmel. Ngam oray anyat mapaspasamak. Oray pa'y kaipapanan ti panangipulang ko iti bukod kabyak. Nakasagana ak. Isu ngam, saan ko mamutin adumteng iti kasta apunto? Santo mariing ni Mayora iti kinapudno ti ayan ayat yo ken Martin. Tano mapukaw ko ni Martin? Tsak matamon no kasano. Noon niya mati pagpanagan ti biyak ko, Carmel. Samsam itit to pa siguro ti matay, no dumteng ti kasta apunto. Ala, dakkel abangan iti ayan ayat yo na Mayora ken Gido nga isu ti kayat na ang mga asawa ken ka. Ay, Carmel. Ket sapay la ko ma. Ta madupir yo dagita abangan ket agbanag to nasaya at ti ayan ayat yo iti kamaudyanan na. Nakasagana kami ken Martin iti anyaman na mapasamak. Wala nasaya at no kasta, friend. Kastay ko nak, uray anya ti mapasamak. Anges ko man ti magsat. Ilaban ko ti panagayat ko ken ni Martin. Anya di ibagbagam kanyak anapatag amaamuhak? Makagaran akon. Perna, saan na kumakagura? Ken saan mo kumapagarupen na padasik ni Mayora amamam? Ha? Ngem, maatap mo involved ni Mayora. Iti illegal shipment iti may parit a droga. Anya? Ket dayta ti rumrumar iti investigation. Ngamin, trak yu a pagkarkargaan da kadag ti may biyay nga ikan. Tinakaykargaan da gidya nga epektos. Di mama? Ada illegal nga aramid na?
Ngayon paliiwan pa eh. Kinunana, nga awan amo na itinasa o shipment. Tanakam lang ti driver kan dagiti pahinante. Anya? Kat paibalod na kano dahi at driver. Sige. Adakan ko na namang lusot iti dayta. Katsapel ako ma. Ta saan nga agbutang dagiti amang ibagay tipod na. Nung mapanag na ka nga involved, wano karaman ni mama. Isudan ti makamo iti dayta. Well, kas itinakunak. Ar-aramidin may lang ti trabaho mi hani. Maawatan ka. Ngamjak pulos maibo sa panunutan. Nga ada illegal nga aramid ni mama. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Kasaritak ni Mama Carmel. Masapul nga isardengnan. Napod naman nga da koneksyon na kadagiti mapaspasamak. Ket, no adda? Diyakamon no niya tiramidak. Nung mapanak na kanda nga adda muna. Amangan no maikat akas mayor. Nasaysayat pa'y no kasta, Carmel. Maragsakan ka? Uwan. Kabamain laang. Anya pa'y ti dayaw na no mapanagnakan nga da illegal nga aramidin na. Dayta ti kababay nga agpayso, friend. Anyan tupay ti may pagpanakal na kini Martin. Anyan tupay ti may pangas na. Saan laang ani Martin, friend? Dagiti umili. Carmel, kuyugan na ko ma. Oh, apay, papananta. Mapantay ti nakaibaludan ti driver kan dagiti pahinante. Itatana sa papay mama, isardeng yun day tangar aramiden nyo. Anya, sumardeng ka, Verna. Awan amok kadagiti ibagbagam. Pinaarkila ti driver adjak amok. Saan akon nga ubing mama, akabailan nyo o panlikugan. Anya, Pangasyo. Kinapudno na. Saan lang aday tati madamdamag kong aramiden nyo. Gam sa anak tagtagari. Kat ti kadaksan. Adda maatap asya po anay palaman iti tiyan dagiti dadakkel nga ikan. sumardeng ka. Saan mo nga ammo ti sarsaritaam? Siguro, dayjay a Martin tinangibagakan ka. Makita na. At tanto aldaw kanyak dayjay nga awanan bain. Saan dak ama alukoy kadagita ngay bagbagayo mama. Tanabatan tinangeg ko. Nalaos ti pong tutyok ni kito. Tana-intercept dagiti pan nakabagi ti lintag ti kargamento. Saan nga nga dayta mama? No saan nyo pa'y nga amo? Nagpudnon dagiti tao yo. Ti driver. Kan ti pahinante. Anya. Iso nga orayan yon ti supwe na yo. Dagiti awanan bain. Dagiti takrot. Saan amabalin amabalutak gito? Kanaimbag. Numabalod laang, Mayora. Anya kumapay. Umuna. Patyak ang masuspende kayo. Kalpasan na. Maikat kayon a Mayor. Saan amabalin? Dagita ti posible ang mapasamak, Mayora. Saan? Mangalaak iti kalaingan a lawyer. Angam. Nabatad dagiti ebidensya, Mayora. Ti kadaksan. Dakkel agatad ti siya buti na alada. Nagtao mo talaga mitid dakas ti kinabak ng daya Mayora. Kunam no asino alapad iti relasyon nyo kan Berna. Mapagsisil po kon, bro. Nalabit, adda kang runan na rason no apay. Anya dayta? Di na kayat nga agsindingad kami ti anak na. Paamangan numaduktalang tinarugit nga aramid na, kat maibabay. Mabalin. Gusto ka, Martin? Kasi na Berna, bro. No saan nga isardang ti ina na ti mading aramid na? No saan na mabalod?
Amangan no mismo adag iti kakadwa na iti sindikato timang patay kan kuan. Kahit mo asawan, oray babae, patayin da nga ta. Bro, awan santuan dagiti kamang iti sindikato no mairobod. Ganaban na. Bimbakbak kita na pasurot ti Sayra. Tidakis na nga rod ita. Nagpod nun dagiti tao na. Dahita ti parikot. At dan iti piskalya ti reklamo kontra ken kuan. Kasano nga ro dahita? Posible masuspindi. Ken na ikatamayor ti San Antonio. Amangan no pabasulan na ka, bro. Awan ti direkta koneksyon ko kadagiti nang intercept iti kargamento, bro. Back-up tayo lang dagiti polis. Kasla sana nakapapati dahita. Ngam nalawagan. Nalawag timbaga dagiti tao na. Iso sana maikatita iti panunot dagiti umili. At ikinabak ng naket nagtao iti dakes, bro. Kasano nga ro den ni Verna? Iso ti maibabay lang na eh. Una, nagkasam dahita? Rumwara nagdakis ti inana mayura. Ken uray day agido. Mairaman ang maimbestigar. Ti driver bodyguard ni mayura? Wen? Sigun ka dagiti tao da. Iso ka no ti katalag ti mayora. Nadagsan ti parikot ko, Carmel. Maipapan kada kayo kan Martin? Saan? Mabalin ka din nga ibagamon kanya. Naibagakon kan ka ti may papaniti posible. Apan nakairaman ni mama ka dagiti na intercept aposlit at droga. Dagiti na idulin iti buksit dagiti dadakkel nga ikan? Among ka di. Nagpudnon dagiti tao ni mama. Anya? Ay, Diyos ko! Juan Carmel. Katsigon kan Martin. Mabalin na masuspindi ni mama kas mayora. Kabayatan tinon-unag apan nakaimbestigar ti kaso. Saan ang mabalinda ito, Gido? Mayora, Ipamuspusan ti pan nakapukaw dagiti nga awanan pai. isuda nga minti mamagyaw, Mayora. Adalakit din ang pilit kadakwada. Ang kasanon, no iraman dagdag iti nga awanan bain, Mayora. Aglamang ka. Saan ang mabalin ang matiliw ka? Awanan kontak ko no mapasamap data. Juan, Mayora. Mapan ka iti rest house ko. Saan tak nga ta sa pulo ni Jay? Uray anya ti mapaspasamak. Saan ka patiliw? Mayora, Ada pa aramid ko kan ka. anya dayta? No masuspindi ak kan mabalot ka. Agay-ayatan dayjay a Martin. Nawayatan kan Verna. Anya nga ro ti aramidan mi, Mayora. Balaagam. Masapul nga adaywan na ni Verna. No saan naakayat nga dadakas a mapasamak kadakwada nga agina. Adda nang bang ni tidalan ko. No saan ak nagbidat. Lugan ni Gido a driver bodyguard ni Mayora Gertrudes. Adda ita. Adda di sa agad wa katawa. May katlo ni Gido. Umayta dito eh. Saan ka dumusagi ti lugan ko? Ken agalerto ak. Saan da ko mga agbidot. Tamapilitan ak ang mga ramid iti saan arubeng. Nagkurus man ang tidalan ta, Martin. Anya ti masapol yung kanya, Gido. Adalang kahit ko ang mapasamat. Tiknika mo ni Berna. Tano saan? Tano saan? Anya? Agbabawi kan to. Anya? Anya ti panagkitkitam kanyak. Ubing anala ka amabot putang, Gido. Amo ka naturad ka. Tadarmas mo. Sige. Tapnawan makunkunan, ikatak ti paltog ko. Kat agrangit ta iti mano-mano.
Ayop ka. Si Kapay lang ang tinakapadara kanyak. Lading itak gido. Ngem pinilit nak. Pulis. Saan nyo aganda ganti mang darop kini Martin? Sinalbag. Si Kagido. Nasarakan na kamat lang. Sige Martin, lumugan kan. Limbag ka sinurot na ka. Pagsubsublihin na ka ni Teniente di headquarters. Saan tapay analpas, Martin? Agkursto pa'y tiddalan ta. Numapasamak pa'y day tagido. Ano ti kahit masawan? Urayam ti panakiraman mo iti kaso ni Mayora Gertrudes. Tandani ka na Robo bro. Naimbag ta sinarunoda ka adagos. Ngam kabalak na gijay bro. Ngam saan ka ngagtaltalak ka na gajay? Kita agman no makapagpangasto pa no tiliwan dagiti polis. Kit dagiti sigod at tao ni Mayora. Maipayanda ko ma, iti proteksyon. Well bro, nakasaritak ni Teniente. Anya nga tatimakon na ti Mayora ita. Agbasawang lakit di day jay. Panagkunak, masuspindi day jay. Well bro, may pakatingipan tilintag. Kunadang arad, nawa ni sa babdalo. Wen bro Martin, nalabsan da ang Mayora tinagpanakal. Gaputa iso ti Mayor dito sa San Antonio. At dala ta pagpatinggan ti panaglablabas bro. Iso dayto yung day ibagbagakan pag-am ka kamapasamak, mama. Saan ang mabalin? Nasaya ata nasuspindi kayo laan. Namulit day tan itinagan nyo. Agikaro kanyak dagiti awanan bain anang ibulgar iti amin. Amangan na iti sumaruno kataristaren na kayon, mama. Aniya, Kat ti kababay nita, inaldaw ang may warwargawag iti radyo ti mapaspasamak kada kayo. sakbay nga arestaran dak, aglemengak. Mama, Kat masapol akadwa ka nga umadayo. anya, Kat saan ka nga kagad? awan ka po na nga isurot dakken aglemeng kayo, mama. Dumagsandaan tinagbasulan nyo. Nasken asangwan nyo dagiti kaso yo, tangay inarami jo. Dinak isuro! Mama, Saan ko akayat ti mabalot? itan ti pakapaneknekan nyo, asaan nga agnanayon kat maaramat yo ti kwartayo. Apay kid din na saan? Kalaag ka dagiti agkakalaing nga bugado. Sige, ngam saan nyo agandatin ti aglemeng. No talaga nga awan basol yo, kan kunayo nga dot kwartayo, ilaban nyo ti kaso yo. Paneknekan nyo not guilty kayo. Kunak mat a dinak isuro. Basta aglemengak pailaeng tapno makapagtignaya. Ne, di ba na rin yung mawawag ha? Apay nga ta. Hello? Martin, ang kita ta kuma. Oh, apay, adda ka di parigot? Masapo lang makapagtignay tasak ba nga aramidon ni mamati plano na. Oh, sige. Sa dino ti pagkitaan ta? Sa dino ti papanam bro. Nagpakada kan Teniente. Agkita kami lang kini Verna. Adda ka no parikot na kan Mayor. O sige, ipakadakmat kan Teniente ta koyo ganda ka. Amang ano anya man taramidin ti grupo ni Gido. Agyaman ak bro, angam ko rin saanan. Kabalak na ito eh. Sana mabalin. Masapul mo ti backup. Saan ko akayat nga dadda ka sa mapasamak king ka bro. Saan amabalin na amabalotak? Aglemengak pailaeng. Kat ikuyog ko ni Verna. Tapno saan da maadaan iti gundaway iti dayjay a Martin. Oh, ni Gido. Anya nga tamo ti ibaga daytoy alam ko. Hello, Gido? Mayora, napahay kami anang sanab kan Martin. Timtang dagiti kakadwana. Anya? Kan ada na ibagada kanyag. Urayag ka no ti pan nakairaman ko iti kaso yo. Nagkuna. Dayjay a Martin. Isong aglemeng ka Gido.
Tauray siya, aglamangak. Kadwak ni Verna. Sige, naawanan ti ibagam, agrubuatak. Sige, Mayora. Bye. Buong ti ulod ito'y. Inrubutak, dagiti mismo at tao. Patuloy ka di, iaglama. Sana kaya't ni Verna ti plano ka. Ngam saan nga iso ti masurot. Masapul nga ikuyog ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Saan kami pa'y analpas kan Martin? Sa anak kabalas. Iti sumaro na. Saanan ang manong-mano tilaban mi. Paltugak at dagusan. Anya di imbagan. Mairaman ak iti kaso ni Mayora. Oh, salbag. Salbag dagi di kakadwami. Kasano nga ta mapatay mi ida. Tapno awanan agsaksi kontra kada kami kan Mayora. Makapabad trip. Salbag. Lugan dagiti pulis. Siya nga tatigagarada. Anya ti aramida. Kaya't yung asawon, patuloyin nyo taglamang, mama. Wad, kadwa ka. Sa anak asumurot ka na kayo. Tapno anya. Tapno nawaya kayo latakan, Martin. Imbagak lang aruden. Sanguin nyo ti kaso yung mama. Tauray ko na yung aglamang kayo. Saan nyo amay tarayan ti basol nyo? Anya kit din nasaan? Ba't nangak? Kat uray sa dino ti papanak. Katadagastusat. Mama, dayti ka di ti pagpampannak kalyo kinabaknang nyo. Tinagtaon itinarugit awagas. Dayta ka di, mama? Sumardag ka! Anya ti rupa ngay sarangyo kadagiti tao. Da kadagiti makamamo kada kayo. Ha, mama? Di nakbugkawa na kasta. Ang mga numalipatak manan nga anak ka. Da kayo pa iti adaganas ng agungat. Idinto ta da kayo lang arudan ti adamati nga aramid na. Tinumpadak manan. Awan karbangam amang bugkaw kanya kakasta. Anak ka laang. Nagdakas kayo nga ina, mama. Talaga andakas kayo. Kat na ito'y timakunak. Sige, aglaman kayo ngam sa anak asumurot ka na kayo. Sinalpag. Sukiran na kunti anak ko. Kapulaang itidayjay alalaki. Makabil ko pa yan ti kakaiso ng anak ko. Ngam saan? Uray anya ti mapasamak. Saan ko nga ipalubos ang mapalotak? Bantayak ni Verna. Saan kun apalubusan arumwar kan makipagkita iti dayjay a Martin? Rumwar gayam ko maipay. Naimbag tanasiputak. Dahil ti parikot ko ita, bro. Kunanang nagkita kami dito ay ngamawan mat yan. Diyak pa yan makontak ti cellphone na. Anya nga raw din? Kunanang nga da parikot na ken Mayor. Amangan mo't no... Anya, bro. Ape adi mo ituloy ti ibagam. Amangan mo't no sana na pinalubusan ni Mayor Armar. Anya. Amumot tanda ya bakit? Naturay launay. Kayat
Kayat ko tiyang may maysa. Please, honey. Anyaman ti parikot mo. Saan mo abugpugudan? Kayat ko tiyang madayo. Saan ko na kayat tiyang naad dito'y palay? Anya. Nakaikadteng ako. Pumanawak dito'y itamatlaan. No anyaman ti plano. Please, i-share mo kanyak. Sukunin ka dita. Saanan? Ibagaklangan no sa dino ti papanak. Saan? Urayan nak. Umayak dita itamat lang. Kaya't nakaikuyog ni mama iti papanan na. Pumanaw, kasta. Wan, aglamang, kaya't nakaikuyog. Anya. Kasta timbaga na. Rumara ka maitayan ngam nakita nak. Isa dinak na urayan. I'm sorry. Sa dino ti paglimangan na. Tsaka mo. O sige, umawag ak tulatan no malibasak ni mama. Bye. Sorry, mama. Ngamnas kan nga aramid at daytoy. Adda kan kwanan. No napatpatir aramidan na ngam siya nga anak na. No aglamang, makamuditan. Mabainak pa'y kitin ka puiter aramidan ni mama. Ito ganti ka po na asanan na nakasangpat itinagtulakan niyo. Wan, bro. Urayak ka no ti awag na. Sana ka nagbiddo ti timbaga. Sana na pinalubusan ni Mayora ti anak na Armar. Ngayon ipamuspusan ka no never na ti makalipas. Di da pala tiliwan mo arestaran ni Mayor. Tapno awanan parikot yo. Wan nga rod. Awan gayam. Nadamag mo? Kanya. Insurot ka no mo dagiti pulis ni Gido. Igipresinto. Nasayat man. May sape da di apasurot ti sa iro. Sana na nakaskas daw. Ta sa iro nga rod tibos na. Sarong karaktuman no dawayag. Kuma. Mabalod amin agamat ni Mayora. Tapno saanan ang makapagtignay pay. Agyaman na garod no kasta, attorney. Wan, amukon ti aramitek tapno agulimak dagiti awanan pai. Wan, attorney. Agyamanak. Bye. Wan nga paiso. Adamat kontak ko amang butbuteng kadakwada. Awagak ni Patrolman Tugadi. Oray na suspendiak a Mayor. At dapay lapilag ko. Sanda nga mo nga aduting kaamat ko. Agyaman na tinuray na kani. Naimbag ta naribasam ni Mayora. Sinipsip ko ta kasi market ti kwarto na. Katya mo na, ada akpay la ti kwarto. Okay. Sa dino ti kahit mapapanan? Kawaw ti panunod ko. Tsaka mo. Kaya't mo, yawit kayo balay. Si Kape lang ti maturog ti kwartok. Sikat ti maka mo. San kang hagdanag? Naanos matinanan? Sige, adakan ka. Ngam sa anak ang makapagbayag. Diyak kaya't amay raman ka. No bilang sa pulinak ni mama. Kat maduktalan na nga daak iti balayo. San kang hagdanag? Nakasaganag. Anya? Uray ta dinak may darum iti kidnapping. Tamabalin mo latang ibaga. Anagdisnudo ka asimurot kanyak. Karunaan na, adda ka niti husto nga edad. Okay. San ka nagdanag? Kabailak na iropir kinamamatirik na kan karbangak. May salang ti pagsakit ang tinakam ko. Di pa nang kabil na kanyak. Sanlangan na nam minsan. Banag adi na inarami ti kalabas. Kasta ka di. Kan agamak na ijay kanyak. Kaputaan mo kung ti aramid na. Han, Mabalin ko na supringan. Kanulapdan naklata. Nulapdan na nga agayat kan ka. Ibaga ka siya amis mo ti mangibulkar iti dakes nga aramid na.
Anak, dito ipailang agyan ni Berna. Ha? Nagtalaw iya balay na. Kinabil pa yan ni Mayora. Pasensya kayon. Numayak mangistorbo kada kayo, nana. Ay, awan pa rin ka at balasang ka. Basta maikarilakit de, tinano mo abalay may. Sana napatag ka niya play, nana. Mabit lang. Mangantayo pa eh. Baliwan tayo ti agsasarita inton madamdama. Sukir nga anak. Mayora, Sa dino nga ta tinaturungan ni Verna. amangan mat no. No, anya. Kusimurutan, wala yung tarayan ni Martin, Mayora. Anya. Kat ito yung tikuntaway yo. Idarom yun ni Martin, iti kaso a kidnapping. Kasano nga idarong ko? Katya ka mo no ada ija iti anak ko wino anya. O di mapantayo jay, Mayora. Anya? Iti kasta, mamuan tayo nung podno ti atap ko, ano saan? Kunak man no naglimang ka. Saan ta ka basta tiliwan, nawan darong kontra kanya. Kan nalagaklang alusutan day ta, Mayora. Basta ikanda kiti nalaing abogado. Sige. Sana bali. Taadan nagtignay iti pagbalutan. Katbut-but ngandan dagiti sigod at taok. No ituloy dati agsaksi kontra kanyak. Iraman ko apukawan dagiti pamilyada. Wow! Great, Mayora. Gusto. Kita klar no saan da bumaliktad. Kat ibabawi da ti mo na nga imbagada kadagiti pulis. O sige, Mayora. Iso asaan ka ngagdanag. Siya kunti makaamo. Mala, sukunan dak nga ron dito'y balay. Takaduan dak gidaw. Bye. Kasta tinapasamak nanang. Isong agyan pa lang ni Berna dito eh. Ay, iso Sapay ko ma. Tamaawatan niya ti sitwasyon, nana. Saan nakmat namin abulusan ni Martin ang mapanagnad iti sa bali a lugar. Sana mabalin. ay adalakat nga rudin ditaw. Ay di ano sa mun abalasang ka. Wen, nana. Tinapatag, adapag na adak. Ay nga kasanaw no surutan na ka ni Mayora ditaw. Kat iriklamo na ti anak ka. Saan basta makapagtignay iti dakas nanang. At da nabilin ko a tao. Amang paliw iti amin agaraw da. Ay iso anak ka. Ngamurean niya papaspasamak, nana. Saan na amaya dayon ni mama? Ay, anya ka diti masapulyaw, Mayora. Ayan ti anak ko. Anak mo, winaw anak ka. Tinalaing nga anak mo. Ayan na. Ay, simra ka na iti trabaho na Mayora. Adan ija headquarters. Apay kaday. No awan dito'y. Ayan ni Verna nga anak ko. Anak yaw. Anay, apay asa pulon nyo dito iti anak yaw, Mayora. Nagtalaw ijay balay. Wano saan? Ang mga nukinidnapan ti anak yo, ti anak ko. Nay, ay saan na kidnapper ti anak ko, Mayora Nagatupay lang asaon. Irwar mo ti anak ko. Imbagak mutan kada kayaw. Awan dito iti anak yaw. Di nakpagpungtoton si kabagat. Mayora, ato ni Martin. Nasaya. Kaya't ko akarin ni Sukday tangagraraman. Ay, pangasiyaw. Mayora. Anya ti kayat asawan da ito. Irwar mo ti anak ko. Anak niyo? Apay asapulin niyo kanyak ti anak niyo. Sinalbag ka. Saan nakatangtang-sitang. Tapuling lang ti kayarigang. At da ka di naramid ko ama di kada kayo. Takas ta ti ibagbagayo kanyak. Salbag ka. Amo ka nagkamangken ka ti anak ko. Irwar mo no di mo kayat nga idarum ka iti kidnapping.
Kidnapping? Wan, sana siya tikal kalabanan, Martin. Agbabawi ka laang. Amok nawan gaway ko kada kayo, Mayor. Baknang kayo. Nabilag. Impluensyado. Ngem nakasagana akmat amang hilaban iti kagbangag. Aniya, Nangruna iti maipapan iti pakasagnan ti pusok. aunan kay tibain. Sige. Doko na yung idarumdag. Kuyugan kayo pa EJ Police Station. Natangsit kang agsarsalita nga magbabawi kan to. Awan amok abasol ko, Mayor. Noadaman rumbang amabuteng. Ket dagiti agtabasol na. Wendo narugit nga aramid na. Niya? Tati na angot. Uray kasano ti panang kalog mo. Sumngawlat ta. Sinalbag ka mamirmiraot. Santa pa yan alpas. Kasta ka di? Oo niya, Mayor. Kuyugan kayo EJ Police Station? Ayop ka, Martin. Ulit, Santa pa yan alpas. Sige, Gido. Mapantayon. Tamangan doon niya pa'y timaramid ko. Sa anak nga ubing amabot-butan ti asino man. Taawan amok na aramid ko nanang. Ay ngam, anak. Sublianda ka laki, day. Saan kayo nagdanag, nanang? Saan basta makapagtignay kontra kanyak ni Mayor? Ay, ado ti tao ni Mayor. Ay, kasanawon. No pagaramidan da ka iti dakas. At dati Diyos sa salaktim ko, nanang. Amok adinak baybayan. Taawan mat dakas nga aramid ko. Iti tunggal pitik ki puso, nadagur uray ng istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Kaya't mo asawan, amiga, ag for good kayo dito yung Pilipinas? Wan, amigo Franco. Nataaga na kon. Kaya't ko anito iti pangipulang, akiti bulod ko amyak. Asaya at launay dayta, amiga. Taawan kas iti agnaed iti makunaan nagtaudan. Wan, pundo na ita. Ket kumusta matan ti anak mo? Ni Ray. Adda ka din asawa na? Awan pa'y nga sandan sa akayat ti mga sawa iti kang ganaat. Kasta ka di? Sabagay, sabali ti kultura da. Wan, kanawan ka sa itay kadaraan ako nada. Wan matkat di sabali laeng tayo makakinaawatam. O kat ni Baha, ada ka di matasawan ti anak mo? Awan pa, amiga. Ada idi agar-arem ken kwa na di na kayat tanapangas ka no. Basta ka di. No mabalin na ko mga ro, di sudan na niya. Mabalin mo tamiga. Apay amta inutan ta apagtumpungan ida. Sige, alakas tapay, paliwan tanto ti agsarita. Kan agsabat tanto man kiti, di mabinsan. Awan amiga, kahit agyaman na kiti awag mo. Agyaman ak matiti oras mo. Bye. Bye, amiga. Wen gagpaiso. Aging kaita, awan pay laeng yam amo ni Maha akaayan-ayat na. Apay, agbakbakit ka di abalas. Maha, iha, adaman la damagag. Anya tayo ta, papa? Talaga ka di nga awan pa'y kaayan-ayat mo. Ne. Apay anatamag yung kanyak data. Nataanghan akon, iha. Kuma, sakbay man laeng apo mo sayak, wano pumanaw iti dayto abiyag. Makitak anatalgad ka mapanawak. Iti dan na ti agbalin akatin na kunay-nay mo iti biyag. Kendag iti agbalin nga apo ko. Anya?
Awan ka di pay. Ay na, papa. No pasig tumat lang a playboy dagiti agaram kanyak. Ay, uray sana. Anya. Agbiagak mo't siguro, ng awan lalaki, iti biyag ko. Saan na mabalin adi ka makiasawa? Kakasanukan tulangan. Agbakbakit ka ngagmaymaysa. Saan aparikot dayta, papa? Di mga punak, iti ibilang ko nga anak. Anya. Nagado ti ubi, ng awan madakkalanda, anagan na. At dakkano kasarita, kuna niyaya mundang mama. Anya ka di tinapatag nga ibagayo kanyak. No, maipapan ka dagiti negosyo tayo, nga matmatunak. Awan parikot, mama. Amok, akabaalam nga imatunan. Gawam sada may papaditi negosyo, ti kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka di dayta? Aging kakadita, kat awan pa'y kaayan-ayat mo. Anya? Nakalaglig pa nyo mat iti dayta, mama. Natayangan akon, kumasakpay man lang nga matayak. Makitak pa'y mutaan na talagad ka ama panawak iti din na tiyagbalin nakatin na ko nain mo iti biyag. Yan makita ko ba ba't nagitiagbalin nga apo ko. Anya? Ay, susapo, mama. Awan pa'y kanyak dayta. Kasano kay bagam ti kasta kat saan ka nga umububig? Saan amalabas dayta, mama? Addan tulat ta. Nga maglablabas dagiti aldaw. Wen, madanon to dayta, mama. Adda nakaadalak iti. Kat adda, anak na abalasang naging gaita kat saan pa'y bata na kay asawa? Kanawan kanot boyfriend na. Anya nga tano. Saan ko akayat, mama? Kasano nga ibaga ba saan mo akayat kat saan mo pa'y anakit kita ti ibagbaga? Nagtaot iti nasaya at a pamilya, kan at damat laeng mabalinda iti biyag. Anya? Yasawa dak, iti saan ko nga am mo, alalaki? Ay, saan ko akayat, papa? Kasi tinakunak, nagtaot iti nasaya at a pamilya at ibagbagag iha. Nagforgoodan dito yung Pilipinas. May sa US Army na di asawa na nupay Pinoy metlaeng. Saan ko akayat, papa? Anya kay matan? Di dakla urayan matan ang makasarak itiin ng ayatan? Kwa, iha. Intulag dak matan iti lalaki asaan ko ngam mo? Saan aparikot na ita? Pagamamuan da kayo ah. Ay, manja. Sorry, papa. Ngam itagon daway. Supringan kayo. Anyat kinunan? At kayat ni papa mapangyasawaan kan ka? Uwin nga ron. Masurunak. Anyak, ayo. Baboy ay asawa da iti. Masurunak kan papa. Saan mo't nga ta? Kasta ti kay papananday ta. Kaya't lang siguro mo't ni papam, anatalgad ka. Nangaroon agad na talanganan. Apay, awan nagam ko. Saan mo't nga ta kasta? Nga masikuran siguro, taging gaita. Awan pa'y kaayan-ayat mo. Apay nga isulat ti maganatan launay. Ti agpari ko. Sa anak tupay nga agpari ko tamasig na. Okay, anyang rati planom? Agbakasyon na. Anya? Mapana kay Jay Bagyo. Uray ka tandamot vacation house mi Jay. Wow, nice. Mabalin ti sumurot? Sure. Ag-ready ka. Anytime from now, agrubuhatan. Anya, agbakasyon ka? Wen, mama. Oray kat adamat vacation house tayo jay Bagyo. Alah baka buka. Oray kat adamat man kita iti negosyo tayo. Bayat tikawan ko. Mabayag ka ka di, Jay. Oray, makalawas lang, mama. Mabayag mat basi. Kahit ko lang ti agan mind, mama. Gayat mo ka di aliklikan, di pa nangyam amukan ka iti anak ni amigo Franco. May sapay dayta, mama. Kan talaga kahit ko ti agmay maysa. Ay, mabainak sapay kitin ka ni amigo. Kasla nalaad la unay mo ti anak na napagkadkadam. Mama, apay ngamin nga intulag da kun iti saan ko pa'y anakit kita kunakmanan. Awan mo't nga ta, ti dakes na. Saan tayo kuman ang pagrikyaran dayta, mama? Sige, agrubata kon. Himanaw ni Maha at di nagpagpakada kanyak.
Dahil ilangan basit a papel tinangibagaan na amapan ije bagyo. Tapno jak malapdan. Anya lakit din ti anak ko. Nasaktan iti imbagak may papan iti anak ni Amiga Conchita. Kaya rigan na kano ti ayop wano baboy. Nga isapul ko iti... Oh... Di nak ngamin maawatan. Ala ka. Api, asan ka nagpakada personal? Saan ko akayat alapdan na? Amo na, masuna. Sa bagay, ang damot note mo ako nam. Nabasa na lakit din. Ang daawag ko. Ni Papa, Sung bata mo na. bay am dita. Kayat ko amarik na ni Papa ang masuna. Ay, ang mga numadanagan mo't. Saan nga agdana? Tadamot note ko. Ay, hunot kit niya. Di ba mga napasurot na ka? Anya pa'y larason. Imbagak lang arod akayat ko tagmaymay sa. Pasurot na pa'y lang. Ay, sige. Dahil takit pa nagmanayam dyan si Kasumamon. At datan iti sigsag, sumang-atan iti syudad. No problem. Namin ano ako na simang at iti syudad ti Baguio. Kasta ka di? Excited ak, damok ti mapan ni Baguio. Kasta ka di? Wan, iso nga di manukot ka sumurot ak. Nalaos ti ragsak ko. Alawanan. Katagyaman ak mo. Tanakasurot ka. Tadakad kadwakan ka sa sarita. Tadyakat ka sa sarita, tiba? Wan, narigat no sungbatan na ka nagtatabak game. No kasta ti mapasama. Ay, samantong ti bagsak na. Manganta pa iti restaurant sa tantuag taro si Balay. Wan at least, at datan iti Baguio. Ay na, pud na, naglamin Nalamlamin pa idi Ado pa ila idi ti pine trees. Ngamit kaadwan na a building kan babalay mati adan iti tutok dagiti bantay. Kasta ka di? Hello? Ako pa do amin na table. Mabalin ti makilamisaan, madam? Yes, sir. Saan may matakukwat ila misaan? Ha? Ala, Putnumat. Papanan nyo ka di ading? Siyempre, mapan kami iti panagpakat. Alangan mat a kinanakay. Narabak ka, miss. Ibagbagak lang ti pudno. Okay. Ito ti magustuhak. Saan a boring a kasarita? Sorry. pasensya kan sir. Talaga, kalupti kadwak. Okay lang, ading. Naruama kiti kasta. Sige sir, umuna kami. Panahon na kayon dito eh. Okay, madam. Anya ka diti madaydayaw anagan mo? No, siyak ni Lawrence sir. Ni mahati kadwak. Thank you. Siyakmat ni Ray. Nice meeting you. Mabalin ka di maalat ti cellphone number mo, ading ma. Ay, manjak Ang dapay kat number ko na alaang mano. Ala. Ore lalo mablabaga ni Manong Rain. One matkit di Ada ka di pa'y number nan wala. Naglablabas ka matan ma. At datan dito'y balay mi dito'y syudad ti Baguio, friend. Katawa ka pa ila katawa. Ay, di man namamo tayo di magasanta ananganan ti malaglagip ko. Ni Ray? Wan, nakita ko rin limang bagay tayo lapo iti panangbaram kan kuana. Uwan nga ron. Nga, guwapo si ka. Kan naka-wheels. Kaskan ka. Anya ko ma. Saan mo ka di anadlaw? Saan ka paludip na ka? Amok O, hanyat makunam. Guwapo day siya. Wan, guwapo. Anya ko maita. At kikita tayo tupay nga ta. Apa yan nasa lutsod mo dayta? Anya ti amok. Nga, ma'am, sure. Sure kay ti? No, saan na ka nga i-text, ang mga naawagan na ka. Ha? Di mo't naala natin cellphone number mo? At damat pilpilya day jay amaha. In fairness, napintas.
Itala nga nagrukbabak iti may sa adayag. Natamaan nagsamot kan kuana. Ang adda mabalinda iti biyag. Isupay ti nagdrive iti lugan da iti kadwana. Kan saan nga asi-asi ti lugan na? Latest pa iti model na. Ay, hanya da ito'y amarik-rik na. Salbag. Inak paturugan da iti ama. Anya nga tano awagag. Rabiin. Amangan no makadisturbo ag. Inton bigatan nga awagag. Wenno i-text. Daytang harod ti pagdanaga kamiga. Isupay tinagmaneho iti lugan na. Sana bali, no kabaalan na lakit di. Wen mat ket di narawam nga agpapagyo ta the rest house mi ijay. Kasta ka di, among ka di nagpabagyo mat ni Ray. Anya? Agbakasyon ka no enjay, di makalawas. Oh, mayat Ada mo dress house mi ijay. Kaslamet ten nagtulag da, amiga. Uwit nga road, anya na pa nakairandaranana. Agam anya nga tanwag sarak damat lang ijay, amiga. Asus anya, naglawat ilubong, nagano ang tao. Agsarak na katagag paiso. Saan tayo lang nga mo tirabak ni kasat? Bunbat hindi Anya nga tagag paiso. No tilik-liklikan na kat, iso dalakad nga ron ti agsarak abismon. Urayan taman giti, amiga. Taabangan no pong may sulay tangay bagbagam. Alawan, sige nga rodan. Padaanan tati sumaron hawa mapasabak. Bye. Bye, amiga. Anya nga tangag paiso. Anya nga tan apakasaritaan no agsarak dan tumatlaang ijay damaha kan anak ni amiga Conchita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anyat orasan, siriring ka pailaan. Uwan nga ron, saan ko ang maalat ituturog ka? Malamin ka ka di? May isa taytan. Jaski. Wano sana sumina dita panunot mo ni Mr. Guapo? Kababain, dahil tanga ron, friend. Ay, kunakon kat, natamaan kan sa kankwan. Kas na kunakon. Kababain. Saan asumina iti panunot ko kin alin tatao? Tila nga tiluko. Wow kamaudyanan na, natugkik samot lang ang tipuso. Saan? Saan nga iso timang riribo kanya? Maturog pakit din. Ay, Message to. Ada message ko iti cellphone ko. Unknown number. basahan mo da ako sa ano niya ti message na. Hello, Miss Ganda. Good night. Wow Miss Ganda? Oh, replyan. Saan? Pag parang naglata na nakaturog ako. Sige. Ang mga no at tapon na paikidimot asaan ka makaturog. So nga ron, halagit din, maturog tan. Tayin ton bigat, agjaging tatap no, maikat tilang minta. Nakarubuat ako ng agjaging. Mayat ti agjaging dito itanalamin. Ang masapul nga agkotse aging ga iti parke. Nabanog ka din? Unya Rod. Di sumarding tapay, walking talaga, nimbis kag taray. Sige. Naglamin. Nang presko ti angin. Uwan, awan ti umay alugan iti daytoy a parke. Agpatinggada lang jay. Unya Rod. Hello, ladies.
Kunak lang nga rodan ada kayo ka. Nagjogging ka mat, sir? Wan, mayat tiag jogging. Tanalami istik lima. Uwan nga ron, sir. Kan saan na basta marik na ti banog? Oh, apa yan nagsardeng kayo ng agtaray? Mabalin ti makijoin kada kayo? Sure. Thanks. Apay, awan kagduam nga imay, sir. Kas ko maiti nobya mo no asawa. Awan nobya, kan awan asawa for your information. Awan mo't boyfriend ti gayam ko. Lawrence, Oh. Okay. Oh, anya. Ituloy tayong tag-jogging. Agyaman kami ti breakfast, sir. Welcome. Ang mabalin ka di, Raylatan. Okay. Oh. Anya tinapasamak, Miss Ganda. Saan ka mata na matimtimag? Or thinking of your boyfriend? Sir, awan pa'y boyfriend na. Mabalin, incoming boyfriend. Iso nga tatong panunutin na. Anya? Incoming boyfriend? sandak ka di asar dengan? Panawan ka lang dito. Sorry, friend. Hagang angawak lang. Tapno na lang sak tayo. Ni Papa. Hello, Papa. Hello, Iha. Kumusta ka, Ditan? Okay kami lang, Papa. Ha? Oh, sino ti katuam? Ni Lawrence, Papa. Ti best friend ko. Oh, okay. Agyaman nagtatagayam kaduam. Unmat, Papa. Iso adidak pagdanagan. Kasano ka bayag yun dita? San ko nga mo? Kaya't ko ti agaliwaksay. Sorry, Iha. Saan ko nga amo akaluksaw na iti bagaken ka? May papan iti anak ni Amiga Conchita. It's alright, Papa. Ikandak ko maiti wayawayak amang pili iti agbalin ak. Katin na ko nainay ko iti bihag. Sige, itod ko ken kadayta. Masaya nga naklang amiinta na singpat ti anak ni Amiga Conchita. How do you know, Papa? Kasano amay bagay ti kastak? Saan nyo mat anadan naan ita? Ipaspasar ko lang iti panakaamamok iti pamilya da, Iha. Saan nga umdas, Papa? Ta saan mat ati mismo amasetnan? Saan agarantiya dayta, Papa? Okay, santa na pagrikyaran pa dayta. Mawatan ka. Kem kuma uray agam-am mo kayo laang iti anak na. Jag lang amin kaya ti mabainan kan Amiga Conchita. Taim panamnamak ken kuana ayam ammo ka ken kuana. Nga uray isula ang ti makam-amom. Sige, Papa. Makitan to na makasubliak dita. Sige nga rod, Iha. Aganad kayo nga rod dita. Bye. Bye! Payat lakunay ni Papa ti anak ti Amiga na. Anya ti amo. Uray ko naman nasaya at dagiti naganak. Nabarumpado mat ti anak da. Ay, uray awan. Agbiagak mat nga ta. Nga uray awan lalaki iti biag ko. Nakasaritam gayam ni Papam. Anya pag-awi din na ka? Kinumusta anak laang. Ti amo na sisyak laang. Imbaga kakadwa ka. Inriing naman hindi panangyam amo na kanyak iti Amiga na. Ganti anak na. Kasta? Nga uray ka no iti Amiga na laang. Tain ka rin na ayam amo na kankwana. Ano yung amo na kay ti Amiga na? Sigurado. Yabog na kantumatan iti anak na. Kati pumuspusan dati panagam-amo yun. Anya? Angam kasano ni Mr. Guapo. Mariknak kat nakayawan kan ka. Anya nga tanong. Nonya. No, agaram na kumakanyakon. Aklo nagtapno sardengan nak ni Papa. Mabalin mat. Ngam ne. Si kansamot din ti agal alman launay. Siyempre. Saan mo ta basta aklo na? Tama nga no, ibaga na kit di nga, easy girl ah. Katuan mat talaga kasta. Iso di ka unay. Agpakipot ka mat kapay idiawan amom. Kung saan ko akayat ti agipakita iti motibo, nga damat pa nagkustok kan kwa na. Rumbang lang kasta. Si
sakit din, ti bang ipakita iti motibo? Idin to tawan mo't madmadlaw mo? Siyempre, itakder tayo latamat ti kinadalagang Pilipina tayo ha. Wen, husto day ta. Kan may sa anak mo tatay babae, kas lamaw, awanan iti lalaki. An yan? Isumat, kas iti ibagbagakan ka. Agbiagak mat nga ta nga uray awan lalaki iti biag ko. Nang runa no, lalaki abala subas tumatlaan. Hello, mama. Nakawag kayo, mat. Kaya't ka lang kumustaan. Awan parikot. I'm fine. Masaya no kasta. Wan gayam, mama. Amangan no manayo nakpaitial daw akadak dito eh. Anya? Wan, mama. Adala nga si kaswak dito eh. Kasanong tinegosyo? Awagak to lang iti personal secretary. Kastamatan iti talka katao, mama. Sige, kita. Awan rumba nga pagdanagan nyo, mama. Magagaranak kami doon ang makapagamamu kayo iti anak ni amigo Franco. Anya? Hoy. Kaya't ko launay makapagamamu kayo. Undo, kaya't milaunay kan amigo Franco makapagamamu kayo iti anak na. Saan nyo nanamnamaan pa'y dayta, mama? Saan na ka interesado? Nang ro nakat adanam amok ana magpitik iti puso. Anya? Ang mga no asinula dita na babae, itin ka na sarsarakan dita. Saan kayong agdanag, mama? Patyak asan a basta babae. Tada mabalinda iti biyag. Kanam mo ka na singpat. Sigurado mla, tado saan ko magustuhan. Yaklak iti maaklon, may tagbali na manuga. Wen, mama. Sigurado ka na singpat. Wano nasaya at a babae. Diyam saan siguro ang kasitibagbagagan ka nga anak ni amigo. Mama, saan nyo kuman nga ipilit? Alawan, diyam saan adakas nung mamaamumpay mo muna, sakbay nga ag-comment ka. Mama, Doon saan mo tulata magustuhan? Di saan? Tilaan ko makayat ko, makaabambom. sige mama. Basta timakunak. Isardeng yun dayta. Tapno saan kayo ang mabainan iti amigo yo. O sige mama, naawanan ni bagayo, kastapay. Kasaritak lang ti katalag tayo. Kalpasan na, rumarak. Ada gamin tulagan mi iti ibagbaga ka future manugang nyo. Bye. Ay, anyalakit din ni mama. Ipilit na ti panangyam amuna kano kanyak iti anak ti amigo na. Ay, itapay. Tanam amu kan nasaraka kunti na magpitik dito'y pusok. Well, sorry langan ni mama, kanti amigo na. Anya ka titi katangan ta. Pangsalan. Uy, nalakalan ti presko anatang dito ya. Uwan. Ada umang-awang kat. Nire, sumbata mo amin Nang tatibaga na. Hello, sir. Sir, talaga? Rumbang laan. Tamo ka na nga to ka tao. Kasta? Railatan, please. Okay. Nakaawag ka man. Anya ka diti may paaykupan ka? Awisan kayo kumaiti gayam mo para iti lunch. Ha? Sapay lang ma, ta saan ka paayan. Okay. Sa dino ti pagkikitaan tayo. Ada kami iti public market kan Lawrence. Kasta ka di? Ada kiti parking lot nga si Degtilagon. Kasta ka di? Hindi tama ti na kay parkingan tilugan mi. Okay. Orahin kailangan dito eh. Okay, sige nga Rod. See you later. Sige, bye. Oh, ano? Agaw-awisan para iti lunch ni Ray. Agyaman na ka. Iti saan nyo pa ng pay iti awis ko. Agtulang ka no ti agkad iti grasya. Uy, Lawrence. Isot ko na da. Ang saan ka mamati. Di mamati Wan gayam. After our lunch, ada ka di pa'y papanan nyo? Mapan kami dyan mall. Kasta ka di? Kuwa ngamin. Mga no, kahit yung pa'y tiagpasyar. Mapantayo iti Police Academy nga da iti syudad. Oo na. Lawrence. Ibati tayong tilugan nyo iti parking lot. Kaya't aglugan tayo iti kotsek. Mabalin. Kaya't kumata makita ti ibagbaga da Famous Academy. Sure. Anyat mako na, maha.
Naglukon ni Lawrence. Pinanawan na tamad yan. Amomlatan kayat na talang agsolsolo. Ha? Oh, itam. Tayo panay ti selfie na. Saor. Saan mo ka di akayat makapagwayas ta? Aha, saan matkit di? Tapat siya ka, nasingpot ka man. Pudno. Awan police record ko. Kasta ka di? Pudno ka di nga awan pa'y kayan ayat mo. Ada ko maibaga kat saan mo kumatarigidaksan. No pa'y kaano lang nga nagamamuta. Anyat kayat masawan. Mamati ka man wano saan. Nalabat first sight akan ka. Anya? Oh, apay nga katawa ka. Mano ka din tinakarit na am iti kasta. Playboy kan samat, mister. Anya? Ay, sorry Rabak ko laan. Mamati ka mo't iti love at first sight? Wan. Saan ka mamati? Kasano kung mga ibagam nga ay ayatam timay sa atao, no damom laang amakita when numaam-am mo? Okay. No kasta ti pamatim, awan mabalin ko. Ang pudno ti ibagbagak maha. Nakayawan akan ka. Ket mariknak. Iti umuna agundaway. Agayata kon. Oh? Really? Kaya't mo asawan, itakalaang nga gayan? Mamati ka man wano saan. Dayta ti pudno, maha. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At datang dito'y balayong ang nakauli magkapailaan. Something wrong? Awan. Kasla jackpot yan. Imbaga ni Ray. Apay, mamati ka man na italaan ka no, anagayan? Ha? Weird saan ka di? Pulo sa jackpot yan. Baknang, guwapo. Awan pa'y nagayat kan kuana, kan saan pa'y anagayan? Anya ti amota. Katsyak ka no, ti damo ang nakakayaw kan kuana. Talaga? San pupulos pa dyan? Ti ko nakitikat bolero. Playboy. Saan asumina iti panunot ko ti imbaga ni maha kanya? Bolero, wano, playboyak. Saan na lang amo? Apod no amin nga imbagak. Wan, ado idi ti babae nang iparik na iti panaggusto da kanyak. Ngam saan ko at tinutupan ida? Tamo kung ti motibo da. Ti sanikwami. Kaya't dati agbyag, ang naging awa babaan kanyak. Angam ni maha. At da mabalinda iti biyag. Ay, nasken anaon unag ti pannakamamok ken kuana. Ken sa anak arumok ma. Ituloy ko ti agrayo ken kuana. Ket dakkel ti maitulong kanyak ti gayem na. Ay, pasensya no. Nabayagak man, amigo. Traffic nga bin. Awa na niya man na amiga. Anya ka diya talaga ti pagsaritaan ta. May papan kumakadagiti anak ta. No kasano apagtumpungan tayo da. Kinapudno na adda parikot, amigo Franco. Anya tayo ta, amiga. Itinaudi ay awag ko kaniri. Imbaga na ma-extend ti bakasyon na, taada ka no nasarakan na na magpitik iti puso na. Anya? Ada ka no na amunay di bagyo.
Daytan ti parikot ita, amiga. Ngam, jak kayat, ano asino lalitan, ti masarsarakan na apagdatunan. Saan mat siguro basta babae? Nasayat lang ano kasta. Saan nagaputa anak ko ni Maha, ngam no makita na lang at saan ko nga amo? No saan ama kayawan iti sagoda iti anak ko? Ay, amuklatan, ngamin na pintas mo at di asawam. Kan, adda mo ti tsurap. Kanuray siya. Amok anata ti anak mo. Well, tadamot lang nga di asawak, nga isut imalaan na. Nula ko maagam amo no agkita da. Dayta ti pabuspusan ta, no kasado nga kita da. Pasensya ka, no, nadisturbo kay tiyawag ko, Maha. Okay lang. Awan mat araramidan. Nakatugawak lang dito salas. Kasta ka di? Saan kayo ka di Arimorcan Lawrence? Indon after lunch. Mapan kami Jay Strawberry Farm. Mabalin na siya ti driver yaw? Anya, Uray no tilugan ko latan ti usaran tayo. kababain mo't Saan? At least, adakadwak ng agpasyar. Boring gayam no, agmay-may sakang agpasyar. Apay amin nga awan kadwam. Asino ko ma? Kunakmat nga awan kayan ayat ko. Amom re. Kasta hanjak pa dyan nga awan inaram mo no nakakayaw kan ka. Saan ko nga ilibak? Adutin ang ipadlaw iti panagusto da kanyak. Ngam uray may sa. Awan tinutupak kadakwada. Gaputa saan ko ida magustuhan? Oh? Napili ka launay siguro. Iti da ito'y abanag, Maha. Narigat yag darasudos. Lifetime partner mo, ti pagsasaritaan. Sa bagay. Ito oray si Kamat. Saan ko matapat yan nga awan nagrayokan ka? Aduda, saan ko man na mo? Awan mag-type ko kanakwada. Day tangarod ka. Sige. Madamdamalangan nga agsaritatan. Amangan no makadisturbo akken ka. Anya nga oras sa sukunan kayo? Umawag at tulatan. Kan ibagak no sa dino ti pangsukunan kada kami. Saan mo akayat? Di tabalayo ti pangsukuna kada kayo? Ha? Ay, uy! Adayo kami ti city proper. Saan aparikot? At damot logan. O anya? Sukunan kayo? Kadwa ta nga pasyal? Wan, ang pilit mo ti mo ko. Di ba yan? Isupay ti gasolin. Ha? Puring ka no tagpasyar ngagmay-may sa. Iswa, kayat na, kadwa na ta. Amok, sana deta ti kang runan na rason. Amo, kayat na, amaya si Dagat kan kuana. Ken kastamat kan kuana. Kaya't na matimaya si kan ka. Oh, whatever, bayam. Amom, kas na makitkita kon. Ti? Da kayon ti akayan ayat. Aniya? Ay, mabit lang, friend. Hindi pa pati umawawang. O sige, tagsyawarak maten. Kanahon ka pa dita. Kasano iha? Kaano ka diti awid yo? Mailiwakon. Mailiw, no. Magagaran kayon amang yam amo kanya kiti amiga yung papa. Anya? Sorry, papa. Sa anak pa yan na kiti bakasyon ko. Dito yung paila. Anya? Kung saan nyo kuman anam namaan pa iti kayat yung ama pasama kiti amiga yung. Ne, anya ti kayat mo asawan iha? Kinid daw ko kada kayong ipaayo kanyak ti waya-waya amang pili iti pakiayan-ayanan, right? So, bayan naglaan, papa. Nang runa kan, ada na amok dito so di kadkaduami ang paspasyal kin Lawrence. anya? Don't worry, papa. Taga-Ilocos matlaan. Kana damat mabalinda iti biya. Kan mariknak nga gusto at kan kuana. Iso, ti lalaki nga urayag ana magpitik dito'y puso. Sige, papa.
Agsyawar ka ni. Dagasan na kami ti future manugang yo. Bye, Papa! Bye, iha. Oh, sino nga tatay na am-am na? Ana magpitik iti puso na. Imbagam ti kastakan ni papam? Uwan, friend. Sumarding na ti amiga ng agar-arapaa. Saan mo ka din akaya ta makita kan mam-am mo nga muna? Ti anak ti amiga ni papa? Sakbay ang makiain-ayat kay ti sabani? Saanan, friend? Anya? Kan may sa. Ininot mat amat matagan diriknat kan re. Oo, kasta ka di. Uwan, friend. Sa balin ti pitik ti pusok no kasangsangot ta. Anya? Nagpintas gayam ti vacation house siya dito maha. Saan mat unay? Sino ti agnanaad dito Da, nanasalod kan mang tanong nga asawa na. Kasta ka di? Kan, nadalos iti aglawlaw. Uwan, tamalaksid iti sweldo da. Libre da pa yan iti pagyanan. Oh, naggasat damatan. Kat na kayo. Sino mat ti agnanaad iti vacation house yun dito Agasawa, kan adamay sang anak da. Mabalintag pa siya ti vacation house yun, Ray? Sure. No, kahit yu, ijay tayong ag-dinner. Agpaluto kada na auring iti dinner. Wow! Sige ha, tayo kumachapsoy. Wana, day talaga ayam. Kan kare-kare. Ala, naidikit di ataw. Kas kamat lang nagorderan iti restaurant. Okay laang. O sige, awagak ni Nana Auring. Wow! Nagpipintas lang ti strawberry. Mabalin tayo ka na ti agpiking. Wow! O sige, kat na kayo adwa. Agpiing kayo, tapicturan kayo. Anya? Ay, sige man, Lawrence. Imbagla a remembrance. Okay, last picture at i-background ka ti Strawberry Farm. Sakbay nga agrofit tayo. O sige nakadadayo kayo matititunggal may sag. Dagkat kayo matasita. Nakasitag to pa yan. Aray, akbayang matagayim ko As kamat lang mabutbutan kan ko Ay pa, kababain Lawrence. Sige kit din, tapicturan kayo. Luka-luka ka talaga, Lawrence. Sige kit din. O sige. 1, 2, kiss! Okay. Share mo kanya ka, Lawrence. Siyempre Okay, next destination. Isuday ta ti mansion house dito'y Bagyo, Lawrence. Wow, at last nakadano nakmutlangan ditoy. Ti sumaro no, ti Mines View Park. Maliwan tayo to. Nasakitan ni Saka. Okay. Sige Rodan, picture tayo pay. Kan picturean tak mo daw. Sa bali lang, no sa bali timang picture mo't kanyak. Wana, nan, ta cellphone mo. Siya kung timang picture kan ka. Kan siyempre, group picture tayong tumat. Okay. Agtaras tayo ni balay. Adayo ka di? Asidaglaang. No pa'y outside city proper. Ay, Asidag kami ti tourist spot matlaang. kasta gayam. Aday jay ti famous Lourdes Grotto. Sigod a Diplomat Hotel. Ano sa dino, kat kunada haunted house. Kanti largest 10 commandments tablet. Nga dapay iti Guinness Book of Records. O sige, kahit ko pa siyaran amin dagita. Saan ko nga mo, no makaumayak do pa dito, iwan mo saanan. Wana, Wan angam. Oh, syakmat langan ti agsasao, maha. Agsao ka mata. Anya ko mati ibaga. Agsarsarita kayo lang arudan. okay. Malabsan tayo ti Lourdes Grotto. Adda kami iti Mirador Hill. Anya ti kunam, iha. Adda kayo iti vacation house ti lalaki ana am-ammom dita. Uwan, Papa. Dito'y kami kanong ag-dinner. Kasta ka di. Kat
mission house dali tayo, Papa. Aya, Dagiti lang agasawa, ganti anak na abalasang at caretaker dati ang nana dito ay. oo. Baknang damat nga ron no kasta. Uwan, Papa. Gan ak may isang anak. Kasta ka di. Saan kayong agdanag, Papa? Maamam mo yung tumatlaan. Masapul laeng. Uwan, Papa. Gan patyek, ama gustuhan yung tumatlaan. Amo ka na singpat. Sapay lang ko ma. Saan ko nga ipalubos nga agtinag ka iti lalaki a balasubas? Uwan, Papa. Saan kayong agdanag? Sige, Papa. Bye. Bye. Ay, talagang awan sakit di. Saan kami ang makapagabalayan kan amiga Conchita? Abusta, anya jay kunakano ti anak. At damat na naamam muna na magpitik iti puso na. Oh, awan nga rudan. Aging nga kamilhaangan iti arapa apa makapagabalayan. Asino nga tamat dayjay na am mo ti anak ko. Adda kanumat mabalinda. Kan bugbugtong nga anak. Oh, sapay la kumatasan nga spoiled brat. Kaaduan na akasta dagiti bugbugtong nga anak. Ado ti mapampanoy-nuyan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kayat ka di asawan day ta, kat naupay dagiti aggayam adadakkelyo. Ha? Ang sa bagay, talaga akas ta nagpitik ti puso. Awan pilpilyan na apanawan. Uwan nga ta, Kanagbalin ka no abulsik ni Aya? Tauri addaman pa kapilawan ti maysa tao, ayatan nalata. Awan makatumngat. Panag ko na awan to ti pilawan ni Papa kinire. Sa bagay, no saan laki di ngagpampamarang anasingpat, wano nasaya ata tao, talagang awan madilaw kan ko na. Nadlaw ko matkit di. Naalumanay pa'y ngagsarsarita. Kan gentleman. Uwan nga ron. Kat husto ka. Sapay la kuma, ta saan apamarang laang ti ipakpakita na akinasaya at ita. Saan mat nga ta? Marik namat na balasubas ti may sa tao. Husto ka, friend. Okat kasano? Yam amom tungarodan kini papam. Una. Ngip kasano ay? Yam amomon sakbay nga aklonam? Depende. Depende iti. Depende, kadagiti paspasama. Ah, Numarik na ka na puno. Mabalin nga klonak. Kayat ko nga agkinaawatan kami nga umuna. Sakbay ayam mo, tapno awan ton ti maaramidan ni Papa. gusto ka. Uwan mata. Okay, ngam I'm sure. Awan to ti makuna ni papam ka ni Ray. Kat kastamat ni Ray. Sa anak asumurot kan kuana, no yam mo iti inana. Masapul nga dan nagkinaawatan mi. Alam no bilang ta saan nakaakayat ti inana, anya nga iti aramidam. Ada kan Ray daytan. Ngam dita ti pakapanagnikak, no kabaalan nak nga ilaban ti ayan ayat mi. Saan ko nga mo no kaano ti subli da amiga? Apay ka di? Oray di anak ko. Gamin, kayat ko ama-am mo ti bagbaga na ana-am mo na ijay. Agpaano ta? Kaya't kumatababa mo ti babae ngay bagbaga ti anak ko. Nga bala, orayan talatan no kaano ti sangpet da. Ewan ah. Pakamuan naktulatan no sumangpet ti anak mo, amiga. Kasta akmet. Kastawan mo't sirbina, kuray sumangpet ta. Ta, adamot ten nasarakan da ako nada. Wanan niya. Awan sa baling aramidan ta, no di ti mangipudos ka dagiti bagbagana nasarakan da. Wan amiga, ket no saan ko ang magustuhan ti am mo ti anak ko a lalaki ngay bagbagana, Jack Lamon. Ay, kasta akmet, amigo. Kaya't ko amam mo ti babae kay bagbaga ni Ray. Sige nga rod amiga, kasta nga rod ti aramidan ta.
Wan, sige, bye. Bye, amiga. Oh, anya nga tanga agpaiso ti aramidan mi kan Conchita kadagiti anak mi. Kasladyak maaklon. No asin wala ditan ti pagtinagan ni Maha. Agyaman ak no agawid kayo matlangan Maha iha. Wan, papa. Sapsapulan ng dagiti naganak kan Lawrence. Awan mat nagbayag kayo ditan. Wan nga ron, papa. Maimasang may matan ti agbakasyon dito eh. Nagpintas nga ti klima. Ti kadi klima ti magustuhan niyo. Wenno ti ibagbagam alalaki ana am-amom. Anya? Oh, saan ka di apod no ti imbagat? Ang mga noan niya lalitan ti araramidin nyo dita. Awan rumba nga pagtanagan niyo, papa. At ayun ti pampanunutin niyo. Nasaya at nukasta. Ngam no bilang man. Saan matadagas no aklunot ti pagbaga ka lalaki? Sige, makaammo ka iti decision mo. Sapay kumatasan kang agbabawi iti dayta pangadag Maha iha. Tagsubli kayo gaya mo ni J. Ilocos. Wan, pag-aw-awitan na ni Lawrence. Kasta ka di? Mabalin ka diti mang sarong karken ka balayo. Anya? Kaya't kumatamam mo ni papaham. Sorry nga, sanpay nga ita. Kan, ibagakan ka tipod no. Oh, anya dayta? Ada kayat ni papa, apakiasawaak nga. Saan ko akayat? Kasta ka di? Mabalin naman aginawag no da ibagam. Uno, agsabat talaangan itirwar. Basta diyak kayat ama-amumon ni papa kita. Okay, no isot ko nam. Ang ada ko makidawag sakbay nga agsisina tayo. Ta sumaruno akmat lang nga agawid. Adala nga si kaswak ditoy. Sige, anya day takid dawa makunam. Mabalin ka di ama-amuan, no anya ti pangadeng mo iti indaton kung ayat kan ka. Ikanak ko maitigundaway ko, amang tingi-tingi tirik na. Okay. Ang tikayat ko lang amamuan. No adamat lang namnamat. Kas iti nakunak. Ikanak ko mapay iti panawon ko, amang tingiting itirik na. Sige. Saan ka matkid di nga apuraan amang sungbat kanya? Takaano lang ang nagamamuta. Agya pa na, no maawatam na ita. Madanagan naklaang Maha. Madanagan ko na? Uwan. Kasano no agbaligin ni papam amang idoron kan ka. Iti anak ti amiga na. Uray anya ter aramidan ni papa. Sa anak nga umanugot iti kayat da. Saan mo amaikat kanyak ti agdanag? Ta saan ko akayat amapukaw ka iti biyag ko? Ha? Sikati umuna. Kan maudi nga ayat ko. Dayta ti inkarik iti bagik, Maha. Ray, No adda kay mo dingag ti tapuson. Pangasim. Ikanak ko may ti uray basit lang anamnama. saan ko nga ilibak, Ray? Ngam, saan ko matakayat ako naam alala ka anak a babae? Saan ko pulos panunutan day taken ka? Tamok, amanak man ka a babae. Agyaman na, no kasta. No kasta, aklo na nakadin. Ada ko man relasyon ta sakbay nga agawid tayo iti Ilocos. Napartak ka launay, Ray. Dahita, yawan nobya na. Mamati ka kumakanyak. Kan amom no anya tiga puna. Asigurado ak. Amangan no magustom tukit din ti kahit ni papam. Apang yasawaan na kin ka. Kunak mat, adin tumapasamak dayta. Ma, Ray, tiimak. I love you so much.
Si kalaan tinamagpitik dito'y puso. Okay. Please. Awan sa bali ang makaamu iti daytoy. Nulab sa mti agsao. Kaano lang amin ni anagam amuta. Saan tapay nga agam amu unay? Mabayag man. Wano nabiit pa'y. No damarikrik natang agpada. Saan adakas ngagkinaawatan ta adagos. Yes, Papa. Agsubli kami itan dita Ilocos ken Lawrence. Ganad kayo nga rod nang runa iti panagmanehom. No problem, Papa. Alang nga rod iha, kat tinamam mom alalaki at takadipay dita. Agawid mo tan dita Ilocos, Papa. Kaya't kung amin ama-am mo, sakbay ama ilawan kakenkwan. Ulitek, Papa. Awan pagdanagan nyo. Kababain nga ibaga. Ta sa anak mat alalakaan a babae. Ngamkas iti nakunak kada kayo. Isu tinamagpitik dito'y pusok. Sige, sige. Sige, Papa. Ta agrubot kami ken Lawrence. Agpakada aklaan kadagiti caretaker tayo. Bye! Ano mula ko man ni Papa. Nga inaplon kong tayat ni Ray. Kat addan rason. Ajak kanunungan ti kayat da Papa. Kad ti amni ka na. Uy, nakakonsentrate nga drive ti gayam ko Amin nga amadmadlaw mo ako na Lawrence. Tiyan mong mata, jak masiputan. Adda pa'y farewell beso-beso kan haging. Ala! Sinip-siputam siguro niya. Kat, kas best friend, I'm happy for you. Kindaw na ngamin. So, pinagbigyak man lang. Kaya't nasawan, something already. Sutil ka talaga. Pwera angaw. Maragsakan na parakan ka. Congratulations. Ala! Anya itan na kitang ibagbaga. Katuan. Awanan ti pagdana gamit ti kayat ni Papa mamapasamak. Ati anak ti gayam na, ti pakiayan-ayatam. Uwan. Ang sayang. Di mo man lang pinagbigyan magngagam mo kayo iti anak ti gayam ni Papam. Bayam nita. Kinawan mat nga tan parikot nga oreagam amo kayo. Tadamat to ni Mr. Guapo. So, nag-stop over kayo? Uwan. Narigat no diretso ti biyahe. Makakagtangan. Wana, kat aganad kay ti panagmaneho Uwan. Into nagsapa mo ti biyahe ngagpay Ilocos. Sige. See you. I miss you. Anya? Mailiw ka adagos. Awan pa yung may saal daw adita nagkita. Oh, isumot ti pudno Numabalin la ko Saan ka na may sina iti panagkita? Ahu! Mamati akitin. Amang ano, at dagiti saan mo ang mapanawan dita, iso ang nagpauli ka. Anya? Asino kumamat? No adaman na si kasuk ditoy, kat tilo kata ka branch mi. Kasta ka di? Wan, ngamin, kahit ko ngayon to nagasawatan, dito'y tangag na ed. Anya? Agasawa, agad-agad? Oh, mat. Di tan tumot lang titurong na. Kahit ko ti klima ditoy. Oh, saan mo ka di akayat dito'y ti pagnaadan ta? Kayat ko. Ngamoy, mister. Nakaadayukan. Mabayag pa'y dayta. Anya ang mabayag? Kahit ko akid daw ng ti imam kan papam. Anya? Dayta ti pudno. Kinapudno na. Kahit kan ayam amo kan mama. Ha? Dayta ti plano. Pagsaritaan tanto dayta. O sige, ituloy yung ti mangan kan Lawrence. Amangan no mabisinan ti kadwam. Kunam nga ron kat mangmanganin. Kunakon kat. Okay. Love you. Bye. Same here.
No amula ko manimaha ti kinaragsak ko. Wen, no mabalin, saan kon akayat a maisina iti panagkitak. Ket mayadayo iti dinat. Lukas ta, intod bigat pa ilang ti panagawin mo. Wan mama, ket adan to pagsaritaan tayo. May papan ka di iti bagbaga mga branch ti negosyo dita? Uwan mama, angam atakang runaan. Anya da ita? Lukas ka sano mama, mga asawa ko niti mabiit. Anya? Wan mama, kasi tinakunak, nasaraka kunti na magpitik iti puso. Ne, aga pura akan sabot launa yun. Oh, saan ka di aday tati kayatyo mama? Angam sorry langan. Tasaan ati kayatyo a babae ti na magpitik iti puso. Oh, sige. Ngam sigurado lang nga nasingpat. Ang mga nanyakit di ba ti kinatao na. Awan pagdanagan nyo, mama. Amo ka na singpat. Kan edukada babae. Kasta. Kan kas kanyak. Bugbog tong mat nga anak. Kan agtawid iti sanikwa dagiti tatakkel na. Kasta ya. Nulakit di umanugot ton. Agkasar kami at agusan. Sige, kayat ko amamam mo. Don't worry, mama. Talaga yung amok kada kayo. Okay. O sige nga raw doon, mama. See you soon. Bye. Bye. Talaga di nakpinatgan ti anak ko. Agasam, mga asawa ka nun adagos. Kaano dalaan nagamam mo iti ibagbaga na babae, ikasarnad. Amangan no si karoden man.